ana ma me no ka kire me say dia asem so ma me no ba nanyam no say adenta no ba nanyam be ma we du kwaso ka no nanyam adenta wanya be ma say me de mintimi nkire no mi so ma me ana me sa no say sa dia be ma na ba entie ne nkoka ne ko no say ma adenta na me fi aba ne kuro na me say wo ma miska to dwane ni say me ye den say me ba me so ba kwa no nyisa kwa na ekosoro ana etu ko hu ne yere no ko hu ne yere no so hu so wo de nyi sai bra ni kunu wanya ohwe da bi be ko na o mu frefo ma ba enti papa de hu na de be pia bonte no ana ye pia bonte so de ntina me ba ni kuru na me se da bi so wo so ba wale ba ka yere ho wo so ne metwe mpana enti mpana no me mpempana enti wale na me nyi sai aba enti sa de a hwe me na me fa me fa mba na ware me na asesa de a wate na me pia bonte enti ye ko ye no na ma me ka iska na me afie enti na ho twere me sa afre me say da iska na sa wo se wo be che do bedie wo ba be gu manum ase no wo be che do bedie na me say be che do bedie sai na say na ya dan ma na iska kroma me bi na wo twe o ma me 300,000 na ta me no ko waju na mo se na se so ma me 300,000 obi amanyam se ma 30 cities se be ko hospital se ma edidi se ma ye de be 300 de ma me enti bo so me so ye no na me se si ar mo so me aso to ne ma kakra de e fa mere me na me fa nkobo de ho so akoto 19 ene nkora ntade mienu e de bre me be shi tukora 19 e de kwa awo so be shi tukora to bi ama me se me ma to be shi ti dada to bi bia na 19 akoto an kan se fashion na hwe de bi na so ru ba ya no okoye eno ano no enti ment ne so ye na me se o ma miska me de be kwa awo so wo se woni bi enti ment ne so ye na abo ka me na ma message si eska be de ko hospital enti ye baby ho no se no site enti na nte sa ko kuro bi mu ansana ye konya ka enti ka ne ba na me se pa cho am no se esi wo so lo do adan wo ko enti se sa dia obeyi krofo ne siwo na wo de me atinem na wo de me call abo aso na me ko wo ye enti ye friend no se wo ankas hospital enti wo ba na wo ba ye na obeyi me free ho and I'm bare fee no so month but so na otwe no 500,000 obi amawo 50 cities a week they say trade no must dress me GMO na te say baby bia wo hwa me no nyame o hira wo ye papa ene ne everything say off said the dey ne city no ne said the na no last week esi ko no na just sa pepe and a week so yes I ko na week way and some anu odin and some ano eden eritika ye ho e wo Kings TV ye live ye ne akase ye nua onua TV ye live e wo ho na ani da wo papa se nua pani TV 3 no enu nti bomodi na hwe ye onua TV wo say Chrome TV eno so edem live sanso na uni odo a uni Akoma odo TV so edem na Akoma so kan wa na tese akase ne ama bibia etumi awiedu na dwabinro bange Bonwe branch make us say one more demu pa Dwabinro bange Bonwe branch nyame enshamo Facebook Bomodiana journey Facebook says here Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM like a page no na what drop your comments no na fe wa share de amaye sanso na YouTube Akoma 879 FM Akoma 879 FM no YouTube no no wa share link no de amaye Gasto filling station kranza obiatum Ironbolt at 32 Kochini Brofedu and also them at the information center wo Kochia Fentia Big Love Radio atwapetia no man for ya one Spain so when ya jumedi yi bi Mr. Wusu Adum wane yere wa ba pe kwa ponsa Adum Africa Market Bronx New York make us say one maybe mu pa ya enya sam ketwa Atomic Digital Satellite water the 4 junction nyame na information center Betmat Saloon e wo Sokoban and nyame ne mebuafo information center so e wo Abinchi wa biemu e wo ho na Asasi J so menya make us adomani krando no bomo was a time aso so menya fue Akoma 87.9 FM no kwasem nyame ensha papa I&D boutique one so e wo patase
wɔn nyinaa ehwɛ bi Glory House Assemblies of God Mali ɛwɔ Bantama wɔn nyinaa Divine Fashion Santasi Tech Station emu ma wiai Nia washamatadie eye Josie Fashion Josie Fashion ashamatadie na wiei wo bom so woni meet me there sports no na edi enhwanimu wo kwa wedding engagement party was sorry office baby a wo ko bia wo style bi na your fetwa na efa WhatsApp jo obepam ede amount Josie Fashion friend no was 0243 433 465 0243 433 465 Harima Supermarket Ma Harriet and Hannah July Frankaye when we now were Ahinema Kokobane Oliver Syria Miss Avia came on line company limited to Brown Papa ya wadia ba masa ina tumu so na yan fumbi na just say ye ya kabidiano peria and afe enumere menye twinya doa obie di Oliver Syria Miss Tom Brown yibia eye time about center one or the time about Miss Charlie Kenji about capsules a dry reason so no and untima musanka dry bi 21st clinic di obi anim se wonom eye sciatica expert o wayade we bia kwano otutu ase e fama wo piwak ampa 3p garlic mixture piwak natural and this edupa yaba piwak ose 3p maunsa enkabi care for so travel and tour and recruitment agency and they wonom wo kuma se emra intention for akwantu won sem nyina dan wonom ba che for baba no pe banka se eno so kwai na wo no pe no ka se mu aya sa won tutu ma Charistic Ventures one more and this Zahara enupano aba Zahara Mr. Zahara G capsules and afe hindi aba Mr. no and one of ade aba enuti ma sanka enro we bi enmako we ene afo franka ye nadwoda one of ene boy chidom ene adontre Maa Akos great family momo diana monse enfama ye ne sanso fans of Akosia there Maa Akos fans of Maa Akos monse enfama ye Akoma munsem fan club monse enfa emayen na charity foundation aduana ba abranje monse enfama ye ene Isaac Yaw Japan was say Akosia Jaji you are welcome Yamishlo Solomon Kwabra efa wagina so was share said the Solomon actual share no sa na ma share no so Jonathan and Sojina so Bismarck Gangantuan Bismarck na me onhira we ye papa sanso and Kukua bride Solomon Kwabra efa Queenzy nyana efia de pa onu sojina so oba provide jina so Margaret Amposa Masodoku Ejenim Benjamin Patricia Benso Patricia ono jina so Weja Francis yani abema wano so ejina so de mu aden Josephine Ampon Caroline Nyameche Fati Ewudu edino do so mrakwa ni mo no na mebobo ni nyina eno nsi ye nyina ye ntaihweku na afa ye hwede ene eko yewura babi wa ha ama wedini ama brafi na no fia da me ya brafi koto ede ene so ma brafi aba na jasa me wa brafi for so ama boko de bokoma wujidi pachan woni enye bokosa ahunu woni wo ho ade ya me fepa me ka kiro wanima me fepa papa ama ye kwai na ye hwe de na atowo a wodi abeda akoma mu sima bedwafo me bacho ye frame ya ma brafi and pay de bokosa enye bokosa that was 2007 and I remember be farm ko mi GHS ko koben e ho na me ma me papa nyina ho ti mi school no na me bra e ye adwuma amajaru be transfer no kwa accreditation ngwa na be farm se me ma mesu adwuma ho na wi school be hwe me o de betu adwuma mu ti e ho na me ko shia branch no se na adwuma ho ti me bra hwe abrante na o so betima hwe me ye no se yan no be farm ne ne kotena kakra ti mu wana nyin se ba ye na o de betu me bre na me bra se o ba nyima ye nye no ho ade ti no fa me bra kokoben kuma se na odme kwa de mama beka no no nso ata echi nti oba na mama se oba nyima yen ware no nti o mama nwu wiansa ampa me we obaye fia de kama na oto akrani din odme konkran nti mu na me san nyinsen akrani nya 5 years na me nyinsen na me wo nti me we na seketwa no onya be 3 months yare de me sha de ekona no de ya gene to hospital oxygen ya de still na yare nko tena se me kache mi kuni se se na yare de kono o mama fa no kokuma se ne bia me so fa no ko ne bia mama be hu se na obesi yare no o se da tina hon be 2 weeks na se yare ni mu ya ye tia kwa no so ya ketekete na me se won tia se dia na me am pesca de nako na me bobo se ofia me tina me de ko yi nti mo wona be 3 months no ma amfrɛ me da
me woman e 4 months 5 months saa makwa no ko 1 year obi ansi ho ti woman mu say private care bi pack ne se me nema na ye dia breme na musa bra ne se na nema we dia ne me no se akuku ne se me family na me se obi a me ware me nja already na me ba ya no mabekuma se a wo de me nema to ame mankasa na maame so etonade obola ho oba na me tu ne no se nya abotre e be frɛ no ya hwɛ ni mu a wa ama saa makwa no ko 2 years 3 years 4 years na mu se masen so eba wona ekra no papa oba ya wo se an aware no ogu no o ma ne be ma no ntine Akoma FM ogu ni sese mbo ne be no ma ye ma ne papa so wan ka hwe no mo se ye nya abotre aware sem saa 11 years mu ni na me de to saa be pemene nse September ma ne papa nyina afrim aumenti man sisi aware nenti man ka hwe amfa ejaye no e be pemene nkra no so edru sei na ma me de abeda mo se mon ka bi ma me ise ono obi jam wo nsume wan hwe nkra no te bra na me bre ise ma me papa na me ni dom so wu ejame sisi ano me sha me ni boafo bia nti na me de abeda mo okay enti wo bra e de wo free kumase ekonkran wadu ko no so odu ko dan ba so de me ko tu adwuma mu na so wan fama ntum wan afu antum me bra no wan fama ntum adwuma nti de mu na akosia brante na okase ne wan na wukosia brante no anasa obra obi ne ka abrante ne de ma dan na me bra ti mu no na bo ne ye game center wo ho nti wo hu no so nua wi den ho me fe paa na me pese me ware no na o sisi woni je ne ho de a o se ne ho ya fe nti no so wo nyina na ye nfa na so wo ho ba bi ate se na wo ba ye ya me metimi ehwe wa na me hu se da bi abrafie nima eye me fe be ma no no so wo hene fa na ye ne fe ba cho de so me ye ne fe wan ka be bi ko so wo nyina ye ne fe na je say enkran no anu wo no ono no otan kran ho dada ba cho ho no ti dada ne ma me ni nua wo nyina ho no mo enti kran no wo ho no wa wo ba bia ne wo fe e che wo ye obetumi ase ne pe abrafi na wo misa no ba cho de na se that time no me wie Jesus na me fa be mada na se ono nko ase me ko ni sana o ka se ne je me ho na me bra ka se ma ba akra me nim ba bia nti se o se ne je me ho de a ene na so ba yi me good nko ade a ne ono so ne net ban game e bo ne dan ho nti onim se na boy ne ti nti so be hwe me kama de a na oni asem bia nti mu na se me so me fa be bia dan nkan so ase na ya virgin ba chan kan so ase tena na me se ne nye hwe ne se be ba be na me bra so enya mfa me to adwuma mu dia ene bia ono so be bo a me ti se so be ware me nko ade a ne ware de ye na me sim di na chia na anche na nyinsen ba no se ode beto me bre na me bra se nyinsen ba de a ene so be so ware me so de onko ma me kokoben ko ma se na me di na chi ne koy na ma me se ba nyima ye ware no nti o ma me nwie okay ampa me wie no obeye me ho ade bibia na se second born ni mu na kofa problem nyina ba ya kwana yare be che no se wa me fa ne ma se mitumi na be komase a ma mi nsi obiem ampa me so mintimi hwa ma me ba me de ne ba ye no no se se me na ba de a ene ma mi nsi wa ampa na me ne ma ba ye sa wo de akora no aba de komase de a ma mintumi na nsi obiem ne ho beto no na me se mpesa me ba wo se ma ba de a ma mi nsi obiem okay na ye hwe enkran no asam no tema branch ya no ye friend say Michael Sapon bro Michael be ka che say ope wo no na wo ye ne fe no na wo fie say but no me say be 20 years now what 20 years but now you're baby now for now you're virgin which day now you're virgin was na me suru be ma pa and said me started school nyina from JHS di wie nyina Akoma FM ni me di agoba ma fa be ma I didn't tell now suru me ma but na say na me hwe me chi me ni ma nye se bia na me suru but na me say ma me ni bi ni papa ni bi ntino me wie school no me nyi obi anto me say me bra so be fama kwa akra dia we say me ma ni bi school na me wie ni de me tu adwon nti no na ma dwe wo so no ni be ma sem okay nti wa say ono na ko sia no akra ma me ne ko da ya me nyame nti ono da ya no ohunu say you virgin ba chan ohun e de na ma ne ohunu say you virgin ba chan ni de ono ko busa me sa de me fa be ma da na me say ba chan na ba say busia me film no ebi ni ho nti me bra na say obeso o hwe me nti na ama me obefa me ba akra si nti no se wo so ni da for me so be hwe me dia me pese ma ko fa be bia nti so be hwe me dia ni onko ana o say oh nti freezer me na ye bibi no opemasem ene ni me ka se na onhwe me no me bo oye me good pa no you good pa chan ene obeye bibia se oye ewo kumase be se de tosum ye no na akwa ne hwemu no we ketwa na ya wiem ne kofa problem nyina bai aden wa mana nya ho ade ansa wan ka che obra because no bra na won kran ene obi abehu wo so ho ye ne fe opel ya wo ye babunu eni nti so obi ba betu wano a e wo se be man ye wo ho ade ene 14 years no apam wa fampra 13 years onye virgin ene 12 years akura bikwa utumi ko fa no a onye virgin 20 years na we keep your virginity nti adan na be ma wanyo oba se ye ho na sa
wo bra nyina pintin sa o me nua ba ne fa ba ma da oye babunu enu nti yenkwa busuafo kɔ ye ne ho ade ansa ne de wa hye ne sakra sana wonu na kwa akoda but no de neni na o me ba no wan ka bibi senti no ba sa ne yin se ba no se o pese o ware me no na me ba se onkuku ma nti o ba na ma me se o ba nyi me ware no nti o ma me nwa so do ba no na wonyi mo dada enti tama na satama wu na wo 20 years na branch ya so emfe say no be chembe 30 no be chembe 30 okay na woni ni san ye no wu ni say oya branch ya abrabomu no obeboa ba chan meaning some no good pa oya be ma say oba bia benya ne so okunu Akoma FM but sikan mo ne ba ye no aya re ne ba mu na be kuma se ne nyama sha ase sesan so ma mi se me da kwa ne be kuma se wa mi nsi obi ampa na me hu se me nema e de o de ama obi na dan for de abrem ye beba ho e mu na hu se ne ma me nso ne na ba me ba e won de beba we repeat one ba ye beba ho step by step abranti no hu wode ukofie ba chan wode mi ko wode ukoche na busia ne ma me no mo reaction to say first day na wode mi ko fie ma me na me ni ma antia ma me ne ma me no but okache no ma me no me nim say oba wo hie ni no pese okoware no na ma me ne ka say wo scar be ne ho ade sana ma me ne kan no se an mu no ase ma me no anche da ne ma nye fine pass obi sa ne ba ne so wo scar be me ho ade sana ma o ma me bi sa no ka wo wo o wo scar wode be yo ho ade ba chan hey ayere na ma me hwa don't no odidi fie se bia otimi sorry o me ma me no aduane me kwa kodi me kodi bia ba ba chan na say family house no mote enne nyina ho ndo so enti wana no ado tie ba chan odo kwata family house no yi ska ma o se wo no aduane ana se aduane a na wofuo bedie no enu bi ne yetwa e ma wo so die me so ode me obeye me ho ade ndie me kwa no rent down baby na e one room ene e cruise veranda na ete nti mu na o se obese o free ho ne se nkwana mi yenu nti okọ han chembe ho nti mu na na yete a e start akwana yare me buy kuma se no e na ode me ne mama obi buy nti mu na o ma nsi ni che biem be 11 years ni brand ne papa ti ase ne papa wa ruchi na the problem nyina say ne papa danfo e na be ja ware no ase problem nyina efi papa no papa de you want to train na papa danfo do want to danfo no be ja ware no ona problem nyina e gina no so ka di nti na problem ni gina no so be enti papa problem de gina no so ne say enka wo obeja ware no wona obeja ware no ma so wona obeja ware no nti problem bi aba na wo senka no hwe na solve problem na papa no so be kwa akra no be de ko to danim e na metietie mu anso papa na say ya ade a wo ye oja ware na asai ai na kwa akra ko hu be me nipa be me nsa wajo maro ye gu nti na me so me ye na me de maso tietie na busa nipa ne say sa papa we unim no say ai na me so be jema ware sa okuma si u na ma ware nso egu papa na ntima kan hwe be pem ne enkwa ne hwe kra ye dia ma no say sa ene sa na ode ayemi nti na se me tietie ma e ya de papa ne na ma wo ye oja ware na egu oje wade na egu akra no be ma na me ne tsesia na won hwe nkrenkre papa e kra catch me ni di nkomo na me ni nkomo di ma na me say wudin sa papa na obeja ware fa na ofa wudin so ofa ja ware on kra be me sa me negu na osia ya mpo na me koma kwa so ma so fo be bia ka kire me why na neka nkra na papa na ka kire me be ma no ai no osia ne se ne mi ntwa antro na osia ya mpa na papa no kwa na sa ma tete on kra say oja ware na egu na me say nti woni we nyina ne nti no woti ma tan se ne se nyame mpo na ene me banka na mbete se waja ware me nsa ma me de ka wonan amena egu a enka woni we nyina na de asie me ena still na woda so di papa na chi ena on de otwa so ase we ni omo a omo suro omo busia no de bia onya problem age se na busia fo no omo kama no we sankrofo ni bi nti still na woda so no papa na me hu se emwa me no hu se papa na ode ne ho akowura ni mu no papa na emwa no but ono wahu enso ntimi ntwe ne ho mfiri mu ase still na woda so peme nenso na papa no minim de oda ye na busia ba chan woda so peme but na enkra no papa no nsa nsem ye oye nti no minim de o pese we bia papa na danfo no se papa danfo no nti o ntimi ntine ho mfiri papa no se e bia betwe na firi nsa nya ne ye ne papa wo no but still na pese de papa na ka no oti but ono ahu de ewom but ntimi ntine ho mfiri papa no ha because no am papa kwa wu September mu aye o maye video bi I record bi o send ma me bra no e wo me phone so sisi papa na ka sai mu no o pese like boy ne twe no mfiri me ho so still na boy no entimi ntwe no mfiri papa no oje awade no wono pese boy ne be ma no na wo bienu no wo twe no mfiri ho be ma na eda so permit no ezan ma me papa wu ye no for car buy record no ka che boy ne se wo ba be pede ye wo me ma me papa yi ase na be ma you friends aware egu awi a omo ntime nya ase papa bia nka nkyerɛw na wo fuka ko de onya akra o enti so obekwa wo de ko mini hwe me ka kyerɛw
eti was amana nkwase aware na obeware ye na woda so di achi na nka ne brand me hwese ne brand na nam ne so ma me be chi no no ama nkwase wanya ne ama no enti me nkwase aware ha me nkwase aware ya me ba ya e be di wa akra no ai wo senka me bra penya nsa sem bi ka kire busua no na nka wo hwese me bra beti me nya nsa sem bi aka se enka bi ayiye da no kra no ko me pepanyi bi ni atrase aka no me bra nya sem bi anka na so fo ka ba yi na se bibi kwoto no ndi wo mfa ho enti wo ndi obetie na enkono no kan ko nti asam sa na oka kire sa recording o de send me bra de na me so me hu no no na on so de send me na me bra class ko papa number ka nya nsema kire no ndo hu ni say e ya ware sem na isi anso ma me papa na da form nti eyi ni kwa yenwie na ye de na obeka ware sem nti sa na papa na kan ko papa na number na me ka kire me bra say won twa kire na me amatena ho ache na me fa ne say ma me papa hu ni say ware sem nti na me twa kire say hu hia nti ma yedin say me hwese o ma beka bibi but 11 years no man kan ho hwe na say ma me no papa say wu na so mo de sa record we send me dia na be bia wo say mra ne se bia me don beko oba bunu a wanfa be mada na wakonya be ma ono ewuwu wie ye wagina so ye ho ade awade no enya sayansa na eguo tacha ware no kra de me ware no kra ma say panyin no kra na me ring kra yirai wo ring yirai me ring yirai nkwa obi fo so kire nam say oye me ho ade no na oye me ho ade Saturday ti me say ade Sunday me boabo me Monday me de nyama be papa nti me ma me e me say papa of ase ne ma me papa nua ba owuja ne ma nyankan kora be miensa nti me ro ring ne to say me sinema me sinema ni wie no me ba fa ring na ira e bu san kora na ro to be me sinema me fie me dana me ne dem no ye nimu vanda na wani mu me simi ma wie e ring na to akonya so me ko hwe nsu agua ba me ba ring na ira me pairing ne sa ma ne bo ses me hu me twem man kwa ne pon school ase ho na fa ring was me busa kwa no se o mo de akọ school na me busa se school won de ma hwan a wo se de ma akra wi me ko fi ma wo se de ma akra wi na me twa eche se ring na kasa ne sa ware ne agedada wo awade ne ya agedada wo ring ya tumi ayira mankura so mu de ko school but wo mu na akra ring ko de me ko we ho se we ho me ko se we na me de me twa eche ne sa ware na kasa na ya agedada na sa bre na ring no ayira ye no fi ben na otimo na me ti fi okokoben ho no say e me ho ade no pato da bi ye be me ho ade okokoben ho no e fi na me ma me ti me be me ho ade okokoben no say be ho Saturday Sunday no me bo no Monday me akọ eti ka wan ye je okokoben ho kra okokoben ansa na me kontra na ye gua wa de okokoben pato ansa na me ansa na wo ko eti ring na de me ho ade no kwa de ma fa nko aware na se enne ne ye wo ho ade no a ade chiye Sunday na yirai enne ring na yirai pato what a wow internet aware ne wey Akoma mu nsama yi ntasa ba na ye dia chamo no me nante hu ye pa mo dia na shema ye ne sa aware ne nyasa bia na mempe me nante hu kompai bo pa ba bia me ko bia na ka chem se aware ne de ya agedada obi a waye wedding ne ade chi na ring no ayira Sunday na eti wo kra wo de wo ring a wo wedding ring so na wo so ma me ne de na wo twekra no Sunday Saturday Sunday na yirai ni mienu nyina enkwari to me fa ni mienu nyina ko school ama ring no atimi akoyira me busa o mo so mo fa koy na mo fa koy no so mo de ma obi akra na akra mo kire so me kono osim de ma oyi ne se mo de me kokosa na me twa eche se ring na ayira internet aware ne age kra ansa na me ko me fo ka konkra ye wade no wo kokoben ansa na me konkra da wo kura mu sa ring way me obusa me na go say ring be cheche mu kire no ne se ono kwai no sre no se na ringa ya be ho ade Saturday na Sunday timaira me se ma ye bia nye nti me kwa so kwa de ko to ne so fo nim o se me nchechi na aware ne de me ntintim ye pa de enye ye piem enti enya san awade ade chi ya yetumi age ringa egu no ye no ye gu no huhu na honamu de mai enti honamu awade gu na bada ben be mfiem ye san na pese be mfiem ye san chi ne egu ne bai fine girl to so wa wade nya mfiem ye san miensan pacho fi miensa kwendu mwansa na we no panyin no shemechi be mwansa be 4 months 4 months ai na me ba Kumase nti me ba Kumase na me ma me me fansa me kunu no Kumase na nyia eba honom se o me gwa wa nti wona ne papa na ba nipa miensa me ba tema mu ko back no ko ka chen se be me ring no ade chi ya no hira basa etopia fajan se ye hunu sa 2 years no awade mu no ensensem ben na kokokom die na nabu 2 years ni mu no ame konkran no nema na fi nema sase basa na nadwuma sama ye basa nema nkoyi ase nema ye dia amiti na me bra na ame kotana nche ona na yedi temadina se medi di kura je se bia me fa nkra na sheche na mafoka na kwa kodidi bi okra me ma na nema ye dia ma ye
tina me hwa de kona na no odin na me ka je say me besa me kom ma me ho eni ma nkoyi nti emu na me koye na niema start ye say ba na akra na me de ketwa no koye no na yare start ye na say wo fon wo fon we kete wonyini na mo say e bia na ye asram ni bia mpan so me de ba ye obeta matade hospital on be 3 months ko be da Akoma FM kuma me bra ye na ne ba o ma me ye mum o de tin ndu to be to me ho no say ya mo be ya ready ano odi na say akra na yare na ma ne ti nyina ye pa no say ma yare de me hwa e ya asram ti fa no ko ma me wo be hwe no ti nyina eku na o se fa no ko ti me de no course antase na emu no de ne safa nti no say o ma me atena wa chinti na ne bo fi ma me say obi a wa wo bebre na ona na we yare we wanti me na ma me say on ko ye no wanwa esie no ti ma me ne hwe na ma akra no to no ya be ma no so afa fon kwa ma me na amfrɛ me musam say wo ba ye kwa yare na ko say obi a musam museni bi amfrɛ me da ti ma me de ye wo batan wo say e ya ware 17 me nya wotre wono wanko ho ha nti me me nhwe de nyame beye ebi on beba na ma me tena mu am me tena ne nchen saa wansi di ama ma me na amfrɛ me busuani bi amfrɛ me be ma ne mfrɛ musam sa kwa no ba wawu anase wawu obi amfrɛ me busuani bi amfrɛ wodi akwa ne ba mase ne kra amfafo amfrɛ me da me say edi be 2 years e ko 3 years na musam ase ne ba nti na me dwen say on be fama ko say bi aja mase abadi bi aye family de we si bi na me se mato atwene de jama ko tama wale ase mu se mase ne ba ye ma na konya wo say ne ba so ntimi ware me biem ebra wo school no say ya na wo shape no wo form tie mpacho me so atepa wo so ate pa etu wo school no na ana wunya mesia be ma no na wo form no ne wunyina so ne chen say mpacho me so atepa omunim kokobendie na wunyina so ne chen say so atepa chese pa the pictures kwa phone so me chi wa ka senye me pacho ye hia ewan pacho me yes mpacho je the pictures no na se ne nyina so ni na o se ne so ate de a ene na ye pese ye hunu se de obayi wo sitie osuwa na wo form we nyina so ate no eno na de ye virgin pacho me so ate pa ye eno na wo de ye virgin ade na me hu se o pa na Akoma FM pacho na me obi ana se me peme mase no mani da form sansa me hwe ebi ama nim no be chi abrabo na emodin me ma me wanyini me papa nyini ene se anso me nwa me ma me mienu obi e hwe na ye ne ma mintimi fa me ha enkom de ho intine de ko be e ho se ko ba ne se me ma mani da form na me hwe de obeboa me se ne be ya me fa me ha onsa me kan ma me ho ko se mani abre pa se abrabo no be se me so be komanim me pe be ma nani da form me mpe de ebi abrabo no odin be kokosi me wo minye kunu ya dade nte ba asa no na ma mani je se me hia be ma wo se obeboa me abrabom na ma me di na chi se ete for ye ma no ayi no mfoni ni bi se de ye nua ba no wo sigina so no wo kan so ye virgin no ntire mbi sa dai ene mmemme wo mu atete no ana no wo mu hu na no mu hu no nyame abo wo mabo nyame abo ma nifra wo hu mo wo ye very very beautiful lady enu ntire nyina so we no so se ne so ate na wo mu nim no kokobin biye nim se na wo che se dia ne no Akoma FM ene no wo temu pa me kala class wo kala sai awade num na ma wo kala sai ya na sai adien be ma na ehunu wo hwe ana one we ehunu ho so hwe pacho me de me hu mo so hwe pa na ye abrabo se wo kwa ware bone a sa na wo se be go se nkra mienu sa aka me ho school hwe emodi die mu ena form eno na ma me ne me so atete ya me bibia ye basa because me nko aba ko form hwe nkra mienu ena form se no na se amane ma aye basa ebra wo ba mai eware wo wode wo kofie BBC ya wo wonni wase wonkuma afo entem munya kasa bi me bacho nam akwa na me ne ba yi mo no ene kwa me de me na me dwen se enye problem bi enti o mo ka sama me nsu bi me am san fo ka koi me ko honum me ko ni nche wa akra ma me ne kwa ka che me se ma me ne me kontokwa na mase no e ka che me se ai ade me tu na de me ho bo so ana ma be ma no so didi matempa na me se wa yo modern me pese me hu se wo fom wase no kwan bi so bacho me fom wase no kwa bi aso o ka sentia no bacho me ka sentia no me ne o se aware mu tokwa me ne be ma ne nyantokwa na me ne won kran no me ne nyantokwa me ye kwan e mo no ka setia me ma me na me so ka chen san ne o so ma me be ifo sanse o ma me nye be ifo asen ka me so me ware ma aware ma ware Saturday na Sunday me renga ira de na ebusuani bi nyane kabo me ma me ne ebusuani nyina na aye ba ko na ye cheye sanse aware ne mpese me kontina o mo kabo mo ji de se me ma me nya won so ma me nye be ma no kan de ne fa wo ma me ho a wo so ka bi fa ne ma me be ma na se me ma me nye ma me ye be ifo e na me se ne won so ma me be ifo ne o mi nyina ne connect o mo ja ware no efiri mi nsam e je me ka wa no ko ye ti se me ma me nya won so ma me nye
na omu yenu nyina aka bo mtina me kwa no menim se omu mpena wale nso kwa nka me kwa satan kwa nka mo we no ka ma meche san so omu yenu aka bo ma gima wale asan age ka wona fim san abra ma nka wo dia na omu yenu nyina anye ba me maame de ndie wa me man kan che maame so be ifu na why na ka ono no de okobo na maame ma ne se me so be o maame ye be ifu be ma no na be o maame ma ne nti e tiny mu no ena maame ne de ampema se ma be pem ne nti maame no be kuma se be 2000 me say be 9 mu ho no ansa na ensemi be ba ma wo ka se on ne ba no ebe kuma se obe jama wale no maame ne ba de beto me bra ni me bra na obeje ma wale obeje ni free me nsa no o ka che ne se unu ya na bo mbe yi nti ho ne ya me no kwen ya me ya pa se wo wa bo maame be yi ba man ka che maame da na wo de wo kwa bo maame ma ne nti ho no mentima anka hwe maame mu ni system nya bunkoto yo me so bunkoto je pa che obi se on fan che me se man ka set ya na on fan che me nti mu na maame de etan ni mu nyina no maame na mpema se be pem ne e maame ne nkasa yi mu no o kasa yo se boy ni nua ba ko e family ono so ware nkrani o se ai menu sanka mba no kwa ware nkrani mu sanka for ko mo jusa asante for kwa de se ma ware de time mu sanka mba no ware nkrani mu sanka for maame no pa chan o maame nkran for do mani da form mini se nkran for ware kra ye sen asante for na chesa woni be ma ne nya problem en to kwa bia okobo na pa chan bibia o so bibia okobo ba me de so nka bi nkire maame da woda so bo babe pa chan wono bibia problem bia me benye be odem bia je se ne wo fa na obeja wale ne papa dan fono te ne maame bete ebusunya bete ba me so de na me nka nche maame ti ma se ko no na ama problem we nyina asa wale no enko nyina free no okay but apart from ntokwa nkete ye ba wo bia warie mu no be ma no entumi ammo wo kwadu si ye se bia okoka che ne maame se wo so be fo no to nchenia wantumi enya kwadu bia ammo wo busuafo se bia meyiri ne me na meyiri ni maduane noa meyiri ni mukasa meyiri ni huni ben ma no enya sa charge we bia nkobo die tia wadi ja wawade no pacho no kwa sa point in the middle no ho no na me ya me di maame papa ho ya o say be ma ne ba so be jama we no ne maame aba no ade ntino ma musa na say bia makobo atwaman anase wakofa machi anase bia wo no aduane maame pacho na wo kan bia wo ni huni ana wonye bibi die pa ntina mu di kina so say mu ja me ba no maame musa ho no ho na ye me ya pa ba maame de no say on de on fan serious we hunu say ya wale semtina e dan ya on beba be pem sa me maame ne papa de afiri be pem how many years but bro be mpa 11 years be pem how many years 11 years be pem how many years 11 years and wo busu ate wa be ma wa ye ho ade asesa wo niema de be ma no enima no cargo no a wo niema ne free ya de free fa ne ba free station ngo akra enima ne free station ngo to kokwa ben pictures now ready na down for car na odi good to the bre me nema se nkran ne ma mensie ne ma free nyina o mo se saka ho bre me be ma ne take no se nye be ma no nko abusua ne nyina no mo ye sa de na be ma ne take be ma na me body nema ne ma ne na down for what no de buy wukru no amabi wa mabi wo de nema ne ma ne na down for na che se enema ne ba no busua ne bi antim na down for ne nema pe nko a no de buy wo buy no busan se me ma me kwa ye se nko fa ne ma ne ko mo nje na down for ne se won de ye soma no nti won de Australia me nje ne ma no and I'm the name of commands Sammy, my name is Miniamo, FM. You about the pictures, no, are you ready? Now, or 2 on woo, no, or sorry, I will be said your city. Tell me, besides, I brand no, that's your virgin. Say, remember, what be sour, one way virgin and pa. Will be a word to me, wound as a baba, where they said in who fay, and I ship in the form city, the radio on your virgin. Now, so a be, ne be wo. And see, Nana Yao. For pictures no eguso na yenhwe se de yenua ba ne sitie so far bema no entumi oh okay and the picture na da oyobia osowa wa pa ni modu wa nye kase pa wana ntwini wana just wo sha long dress yo enti mahu 9 we sisi form no mahunu say boy mahunu he yadi nua ba ne picture no ato TV no so where you be mua very nice lady we no na the virgin no we no worry na we try yan we kwai nansi a we kwai na chi no we ja wade ya dwedwe wa mu enu mponi ye hey ya samo me mama ne papa be free mo na ma me so what we dey we twa wachi na china me we dey wadan na chi enu wasemu hwe goose ne kakra mo ba ni de we shade mu wo hwe kura wu no ade na agasa nti we eshem ya decorate ne kama we a very beautiful lady ene me wu ba ya me hu na me se yo lady hu afa obi hu afa meka hu
nyese me yo benti obi hu afa na da bi nyame sa no abode se de wo na mo bi ka ai wo hu ya me fe no se na hu obi nso se ne hu afa oye very nice and beautiful lady ojina so na ne nan ba ko che timba and wo bo she wo she straight dress ya waka kanti na minya hunu no na chi na me hunu ye Akoma FM. oh yeah very nice lady but yes wo hu ofa de obeko mom wusuban ade obeba e man ni ba wo mo ka wo mo die de te sa de wo kwa wade no ase no wo mu ni sinto wo sinto ben ade ben na susu se wo ye betumi a hye be ma na bufuo se wo befa ka sesa wo ne magumu from tishinungwa ontremu bi bushani bi antremu bi driver no ene ne ma no kwamra kumase kokobe ade na ade ye be ma no me ye hunu ne ye frɛ no obeka ba choma de me ye ya ne se o se me de akɔne tu me nan ebe kumase a ma me nsini nche bi na me so me obatan di se na akɔne si ye no mintimi ka se me de me ba ne tsan ma na wu se me so o se me ye obatan se de na me de ba no ba kumase me bo wo sia no kwa me sire ni sika wa ma me se me bo wo sia o ifia me tim na me de bae na akra no yade no be ebu wa be ma no wo boa ma wo hwe kra no ye fa ne kwa wo di akire ye ma na dresse wakoto ne de oye bibia bet na akwa se ye hospital na akwa se e asram enti na no so me ni busiani bia na me ni mu bia nso wo enti na me ka chen se o ma me fa ne kokomo se na me ma mo de e den o me ye mpanyifo enti no o me timi aye na duru kwa ye fa be ma no na ye ni no eni nkomo enti wo di akra ne ba ne de na be ma no bonyo so akire bi enti adan na ne wan kan chense ye se yasram na man hwete shinungwa ho no wo bia wotumi sa asram yade no wan hwe because wo bia won pe na ade aye dada na wo so ama ne sa opportunity no but aware ne de be ma no pe me panen so ebusia no o busia na ni nje me ho ebusia na ni nye ho but na do be jaware no so ede na hu se busia no eni nye omo no nya but omo ni ye ene se bi se oba be fa obi ba na se bi a problem kura ba omo se ye oba no me a enka obo hu sa obi sia ye no e bi a oba be fa me se bi a oba ba mpo no obi a be fa na se ma ye mfom so kura na ma ba bi a waba bi a menya oba ne bone bet ma me no we se ko ko bi chere bi a ma ne bone bi ko ka se bi a e bi a wa ma wa ye bone bi se me pa ne cho ba menya o hwe na se ma se no timi di a chere fo ka ba kuma se e be jam se oba ne se obe se o jam aware a hello. Yeah, hello. Mike. Yes. Sapon kuma apom te say. Ya de nyame ase. Mike, we dey make us free. Akoma FM. TV3. One more station ba kwa wo kuma se. Ama brefi. Ena di asem bia beto ye nim na wie. Na be ma sapon asem no. Ehwehwe ya so. Ena ni epese ani wudi nkomo kakra ekwan da ho wo yese agya wo hia ne kama nkran abonte so wo ye waye ne ho ade wone wote kama na emre bi moboto so mienu ayare ena wakase wode akra no beba mo hwe ne bi anye yie nti wode akra ne beba santase na obonyo so se wode ne beba bad na kodu wo wuo ne nkwa nti na wo so de akra ne ba wo ha na mo so anene ma ade gu kagomu ene ahenema kokobe woni boni bia wode ye nikuno enti bema na ene die kwan so ye hia we die na wo bema ye nkyeremu sade wo ba yi si ka no me rasa na te ana bibi foforo ho Pacho so ka se fi me pacho Akoma FM Kumase Akoma FM and si ameno ka se ni radio so me pacho why okay anka kakra bi ni ze nka ni pepe mu anka asembi ho ansa na mo famra no nka mo ba fre ni eduka ni permission na ma ti ni ensembi ewu ansa na mo de ni aba da to na ti bi ti ana mo FM station ti ana mo so ma anya bi fi se yon kan sa mo sa nya hwe wa fra wa afi wenya wodu wa ti mo pension bi a mo tu before Emra ni nuwa se kra na enye kan se kra na mo tu before e me busa me asem ni na nya mo pese ye de to nya fa to bema etina wo na so no oba no na wa ha wo na so wonu de oba ni nete o wo de wo oba bi wo ne ene yete enti wadan roma aha wo ne ne yete me pa cho ene mo be pemra e nyina e bi nya kwan sisi a enti
okay but ya ma from nyawe ani ya ma de nyawe say obi be from ubetimi aba Kumase ani bi ntumi ma ene ne ye ka say wontumi ma Kumase a yenso Kumase ne ye wo enu ti wo de oba na sam no ma ye nkyerem fi kakra because ehwehwe so oba e matie entrate musa because na o ma no wo wo me ya che nche wo wo mo nche mo pa so ntumi ka bibia sisi awa me sere mo ani bi mu sapon wo me enche mo pa so me si enche na o sande wo mo sika so me pa so me si sa fi we yan kan sapon wo sande kwai sika so ache ne so bibia se no ba ya na ma ji wo be yiti ya wo dia wonti ho wo wankran wo be yi na wo Kumase sa asema wo be yi kan aya no kra na me ye na me fi no pe ti mo ni ana mo da bi ti mo oba ne ba ye ne ya fa so no oso obeka sa radio so ne ya di aba enti support eye ko wose oba wose 11 years ni 11 good years o me wo mo say but penyin 11 years ketwa no 8 years Mike when me fro adam for ne kasa nkra no hwe omo nyem ma me ne papa wi oba ase a 11 years ni wose no mo 1 silida unim school nkra ne ko unim school an baby a oman ko baby o mo kro no baby o mo ne nam enye ma me papa wu ya 2 weeks ni na esi o mu ya e ka no baby an kwa ne nam unim baby a me ma no unim baby a me ma no mo ne nam da be na o send o muska ska o send o mo nya sa o mo ba mo ni no ayi wo fa send ne enhwe sika 11 years ni o de send ba ye no fa send ne enhwe Akoma FM so uni aba na obi ye ne sanka be o de matena ho sa ma ye na ware se me ma me se ya se ni ama chai ene se ma me no panyina de ewu no timi ni hwa me ka kire o de hwe o ma no ma me na me ho ntome na de kwase ebu ade bu me na muse ya na me se ma me papa so be hwe me sa tu de hwe o ma no ene ehia me hwe mu school ma me na me ho ntome hwe o mo uni be bi ama na wo uni be bi o mo o ba wo obi a wo ba yi wa se ewu wo ba yi wa ma yi na se 20 cedis na de ja obi wo wa uska say enso wadan for fam na wo so ma 100 cedis 20 cedis na de ja obi wo kokora mi hu ba bi a wo fa 10 cedis kwa mo nsa 10 cedis kwa ma me yi ase 10 cedis kwa wa mo bi 20 cedis na de ko ja ase en fama me 11 years ni na wo ya sa ye o ka sa wo de wo ya no ho beto wo de shoma na ma me no kwa ne hia me wo de hwe nkwa ne school a me medi pa hwe me ame ho why shoma so won sa na so hia me de bebre so won no ame abasa mo be ja me ena ma me no papa ntima kan ho hwe no mo we ja me no nsade da so ho but o se na me fa me no na be ma no Akoma FM okay. Militia me kan so no pen papa mu a omo ni mo mo kiye. Na mo bi sa me sem bi e so no so no professional review ni e boa obi a wo ayi a. Ani omo ni yi. Na mo mo kiye. Na bi ensem bi so mo pen sama mo bi pri na ni si ni ka sa. Ni no si kuma si do banje ni. Akoma FM Then, vous avez le question. Akoma FM Hello. Yeah, hello. Akoma FM Akoma 87.9 FM Bema we jai ba 11 years. Woni amane ba busuani tim. obi antim Wo bia wo friend na aso onu ne wiase nyansa nyina so no. Wona wiase nyansa nyina so but wo de afayi wo yire oba ne emego track mu ade aba no wo kura wontim. Busuani bia antim. Ena mo de ne niama ne ba ebegu abontene so. Wumomu ya right wumom wade niama no gu ka mu baaye no enya say asa na wu hu ono akasa face to face 3 years ansa na wona ne maame ene ne maame enya say 3 years
ansa no ne maame ne kofa oni nua ba ko adwira kan oba say omo ba ye omo se an ne ba ne se ontimi ware me bi 3 years omo de niema ne ba ye no omo de niema ne ba ye no wo anasa obusua ni bia nso alpha phone alpha ne say ne say Akoma so ba fie me maame ne papa okokoben e no say maame ye ma na konya wo say e kwan so wo say opeso ne ba ne se ontimi ware me bi eno ano no ne ba nso ontimi ware bi no mo kwa ba be ye masede ama me no ano no bibia nka wo ne 11 years ye maame de ne papa de bo mu wo maame wo breben September last month patran ne si omu yenu nyina wo maame no papa nyina wu bo 2 weeks ne Saturday we adam ko nya kwanhia na maame yare pa nti na papa na ehwe no na papa da dem wo se ne honam ye ne basa 2 days no nso wi eno no so tu papa wu ja wo maame nti ne 1 week no na maame nso wi wo munya mfie sensen maame nya 73 na papa nso nya 83 kafra ti wo munya yesi o mu September enti wo mu ko 3 years no a oni o mu kasa ye no di usa be hu wo mu biem ene September be ma ne biem ne September be ma ne kwa wa be kuma se man se be ibronye ebedi kan wa 2 years me maame de me maame no da o ya da dem ti maame anhwe nanim papa eno ni bedi nko na ma ka se wanyini nti kwa ode ne ba ne fa so no ya eno no kwa manim na boy we pa achew se e kwa ode me fa so no mu se ya de ne so ba be bibia eno papa ko gya na kwa no koye nti ne ba mu ne se maame no papa wu ye oba yi ayi ne kwa wansi ase a ode koye no awade ye gya no no ya ma hwe ba che ma me hwe okọ yes omo ko bo ma ba 2 cities no de maame ne nkra no omo we 2 cities obi 4 cities no de maame me maame ne papa o ma wi me dance omo ma nkra ne 2 obi 2 cities ba chan 11 years ni sika bi ama 2 cities omo ma 4 cities me maame minister me dance ni kaprema minister no order conference cities ya ne ba da wontia kam ne beba be no wa ko aka cho san kura ne nya ne dia na ba cho de bi wona me nkon enka san kura ne nya ne dia ba cho me de na koyi nyina so sheriff na say enka na owo ni ntino mo say omo ntimi nkwache no ena me nemu sa na me gya chidi na ma bresa ati isi ana say ma me papa ko efiri mo no bre ne so mi ntimi bi ena say me de ne apa ha say no se we ya adwuma ba na hwa nkura no ba cho me nya adwuma bi na me obi nchen madam fo nchen na me no moda na hefa na ma me no papa da me ma me no papa da no omo say di odi mechi no usua enti omo de no ama no na me ma me na ne da me ma me da na me dem nti ye ni wie no na busiafo nse di odi mechi ni sua nti omo de ama di odi mechi no na da na wonya adwuma but say ankwa ni ska bi amede ye adwuma nti nga bi da de ya metima koje bi abusia kwa na me de ye adwuma na ma me no papa ti ase no na da na wa mo ma mo sabre ni mo no wanya adwuma kaka sport adwuma ena ase quarantine ne ba ye no ene yare ne ba nti na adwuma no kofom ene adwuma ru na ma ye nyina yi chaye nti wona se me ko bola ma me so pata bola ho tontos ne se abedwi ho nyina nti na ma ase adwuma na ye di mu ba bi a me fa se sie abiem ne se ankwa no so nko su komotifie se nkwa ne de na be dan so ma se adwuma me so me nya adwuma enti nkwa ne bedi wo by 11 years ni no nkwa ne se nkwa yi sika sa no ma di wo mo papa nsem to mfa bi mre me da on first can be ma mo de koye no imagine mfa bi mre me da sika be di mo ne de ma me ne papa wi 20 cities o di ja obi no eno nkwa ne sika be di Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumade no eno a na waso eguso an wutie no akua ene be ma no edi nkomo wi a yene ne beto aye nkomo hwehwe ne so because awunu oba no wasem na wo ba beja na menabusuafo wo so ba bie na beka wo awunu nyansa no na wo ye obi bia in a professional way no wo de awunu nyansa wako school enti wo ye obi bia in a professional way but wo wetimi yasesa wo ba ne ma ba wabra ho nka ho wabra busuani nka ho abeja na wade sasa so we jam me kra na me de say me no ona be fa me ha me hwe ma no so wa be summe na me nkom ba bi sebe wo tinka obi a wenye oba bi so menye oba afo enti se wo mpemi amate ase wo be jame enti summe se na wo kan no 4 cities na mo de summe na mo ko ma biem 4 cities 2 cities mienu ba chan ba ma no wonu ya ma onua baba ko ba chan onua baba wa ware bai o akra wo te ho ba chan yes bibi be ma no wa ware ni ba ne basa obe kwa akoko kwa ende menye so obe kan wase wo ye wadi na professional we ye be ma no wa hwoma wobia ni woni asem show mo ne tum esum na me nkom ba bi se ka me no ni asem ba chan wo show mo school kra ka me de me adwuma na ma hwe ma school kra on show mo enkra ba ye ka ye ka so mo ye ntafo ba che de bi o mo ye wo pani ne de sense a wo ne chiri 5 years ena me won we ketwa no enti wana na yare wa no ho no ketwa no
ketwa na yare won ho no Oliver Syria Miss Maker for ama ene Kema Line Company Limited Tom Brown papa ye ne wode aba ma wasanka bi ye wo Oliver Tom Brown Oliver Win Mix Oliver Millet Mix Oliver Special Mix enu ti se wada Oliver Mix Tom Brown we no enye tete Tom Brown na sa Tom Brown wa winimi ne dada ne bia we e special Tom Brown wa enuane no ahodo ya yesum agumu no wodidi na so wodi aduane a enei eboa mu apomode ho sam no atumi asipi na esida protein vitamins no woni mani nyina no yesum ade agumu a udi Oliver Tom Brown yade pi no onya bi na bomode ne ko pocket trading China mall wo benya bi atu ho Harima supermarket ahenema kokoben ho so okowa na chese wo benya bi atu tutumlika 0507 169417 0507 169417 na 0243 519495 obenya Oliver Syria Miss Nibi na jesa wonso watu yebedu dwa ye pa 21st century na kede we bia nim se wonum ye siatika expert nti wotu ase gi wim fa na mromu na afia akosu nentini wuchi ho ba bia nye wutumi se siatika yi yade ba na ye tese de kakape aka wukromu e wuchi ho nye enu aso obobena na afia wotware wose we ya 21st century na ke se siatika yade wonum betu ase deku na emom nya de obasosro no efi wuti so de kosu na mareso yade bia ene wudi asie so bomode a na ekọ 21st century ko na ya doctor fuakuni ni ene nti no wontutu ya de ma se efama lab scan massage machine ewo we de be treat ye wi a ebibidro ya sign the one man wo ba nom aka ho eni gina ya de bi ye nti ni padua ni mo no flash away no asa ekro 21st century ke so de savile pepepe na cha se ye nuane ya no ofufu adwene kwa banku emo ni nyina na ye ready ye branches no doso ye dunkrai do me market heavy do dan Kumase Sha overseas Utafa radio Sunyani Tachima go so seshi Frezo 540 311 311 0540 311 na just 21st clinic no ye siatica expert nemom mameka for a ye piwak natural for a dry freno a 3p garlic mixture weno a 100% garlic extract and ye de brewo natural plant juice and just say ye diaka ho na vitamins minerals vitamin C na 3p garlic mixture ne de edra a ye natural ne say ya fancy afra and ye fancy jaso and it's about sanka yes see 3p or 3p edra ni obinum to abako no petro afofra sa no maka ho and it be office ye di wa kwani abeni ma me 3p ni binya mai me say e binya mai papa me so bre me 3p na se say de adwuma no enkrofo prepare 3p ni bidodo eboa mogedi frisani ye woni padua ni mo uko fiche ha nkwa high sugar level wo pese boost immune system no why kase dodo nyodwa ya de stroke ente shewa wodwo so ntentem wo fa ya kase stress 3p or 3p and one pem jene adro ba ko ne edru wo fie bie mu na kwa ebi age ho ma won sanka bi wodane e ba misie ba kole na keba apidank angelos fre Piwak natural it was 0248 92 8824 0248 92 8824 and 0201 000021 0201 000021 nema wonsa enka bi time about center enei time about meshadro no odi aba malaria yade etuase deku na fei wonum na to a enei wontumi ni die honam ya win ya time herbal mixture was ene aduaba no ne fa han say yade KNG herbal capsules so wonum a enkromo a woni padua no akutia yade no e ma wonum ye den papa enu nti yade bia ba ya na ya pam no na okọ emroma bi jana house obenya time about mixture ene KNG herbal capsules ne bi atonsumo na kwa junction kwale na keba dani eba misi eba PFA have me ozone scammers ene apidan kwa chemical ne eba shobiemo wo benya bi frɛ 0244 417 669 0244 417 669 ma wonsa enkabi sesei baba adia sam na abeka kira bema no ene na busuafo mprempre ya macho dem pesa me ka che me Mike sapon ne busuafo say ekwan omode mafaso no motima be jaware ma be jame menye boni bia menye mfumsuo bia mo jame enkwan so amon hwe wo maame Mike wo maame
etimi ene ni nua ba me ma mo be ka che ne say onware me biem mo nware mo kwa ba be mo sede nso ma meye asede bia nso ma me for cities na de man kran be pom ne okay me ka wo sai ka che me say just say wo pa je so no ni mra me de me ni problem bia o say me ma me ni wo papa ni ho me ntimi no ntwe man so bia de me ka che say hwoma o man na ye o da che ti hwoma okay echeche for ye bi so ye mi sa question we sebema wo yire ye obibi mpo na se wo gya no a yes saba ne niema egu kagomu Akoma FM eniema ne driver no nko a ne ye di abraba no se ye gya wawade etiefo ye bi sa question we san ye no sa an ye no ye fra be me wase ensempi me pacho ensempi no na wasa ono abusu atena kan mu na ka wo ba na be ka ne nsam no awaye e de kire na busu afo se wo anima ye ka sa brafi sei ni waye e kire me gya na wade no be man ka ho be ma ma me ka ho be ma papa ka ho be ma busu ni ka ho eno ane niema no ene driver ene ye be gya igu ho ye fra ya ye se gya wade anye bia sa ne ye gya wo ba wade wo ba wo no 20 years na wo ye babu no ofa be mada wo udi ho adanse emma makane sai emprensa Akoma FM yema ye ni na ho obe hunu sai bia chesa be me won pewo enso ma bebu ye ni aguso awade ni mu no wo hunu sai ba ko be ma ne mame ase wo humia be ma ni nua ba bi aso wo humia be ma ni nua be ma bi aso wo humia sai bi wo ho enso ye bu ya ni guso se ye bisa brefi sese obenya sai bi aka kire ye enso obu na ni guso ene ne niema ne yede agu track mu ene yede abre no ye ntumi aka so onima duane no ya mo charge so akobo adwaman ya mo charge so oni ni huni ya mo charge se na senye ya mo charge so oni be ma ne na enu ane ne niema no ye gya wawade ye hwe oba wote se ye ene ma aye abrefi sorry gina ho ne so ati mponi o ye hwe ba yi no ye virgin picture no e de to so ni pokra de ko wachi kakra ma me wosesa picture no na wafon because I brand new enu ti kra na ne so ate ye hwe se de baba we wositi ye hwe se de wositi ye atade ya ehani ne phone ne hip na epipie watade ni mo no ka wo bo na charger ye behunu sa nima na ho ofa na de nakọ ene ne suban ede na ba hip na ankasa abasa na ankasa ne tete ne kase na ankasa nani ma ankasa ne hwere fefefe ankasa ni ehunu sa ne ho ofa kwa woni mo hweye na ni kura begya no charge in a professional way bema ye de professional ya de hotum na wo ye professional no bema mi bisa de o ye no a professional way professional way sa ne gya wade o hunu sign no bu na ni gu so ene na wie ye nie tena sema me enkura 11 years ni kapreba mai sempoa mai kasa wo so mo nye professional wo na ye professional e ma me ye ni na ho na me bi ebu ye kwase ya che ye kase me nyina ye kwase ebuofo ebi ho asabe wo mo adwene da ho pa wo mo ye wo mo niema sade ye se ne fata na bi nso de nothing bibia ni ho sisinkrofo ma emaba wa ni ya ma wo mo bon 2 bon 3 ni yesum wo matiko wo ko emeka say dabre wasa kwa akofo obi ba 11 years ni wante kwa ene obey na ne ho kire ne sa ema edru bra e wo se ema ye nida ho wo ne sign ko wo mienu wo ne sign bi ko wo miesa na wo ne sign na bu wani gusu sade etie bia awadeja ye beba amoada ne bon 3 wa hwe ya wade wu nya bi ye hwe ho ba ye gusu ani be ma ne kasa ye ba yadne betum ene da ho ye maye mido na den na wote ho a wa ye stay for sa ono ajama wa bre Akos seni ya msani mele mu twetwe no mo so fo ba ko pe akosia de mu nkum
ubetimi afreme Maa Akos, the queen of the airways. Me and as a minimum beja fortnasia. Na baby a wamaye, na baby a tidy. Jumediano ye Akoma Winsem, Ewa Akoma 87.9 FM. Ani Onuya TV. Ajuada adequacy efiada. Dumieno apa sima Adriana adequacy normiensa. 12:40 to 3 o'clock p.m. Wow, anyone money no any saying. Well, you tete o. Bukuno air tete o. Bema bia shobo so be wario. Nenso edru ho no. Why you 419 na saying and how ni city. Bone bedai, nefa bedai Akoma Winsem dwumadie. Ni ebegua o amwanya wa how no anok mesibe. How bia wo bia no. Ra Akoma 87.9 FM. Ani Onuya TV. Ya waskwa yene kumase more ena edi enhwe mo. Yebetio. Akoma Winsem eye hintasem. Akoma Winsem nyame nko a eneni. That was 2007. And I'm a brother family called GHS or Coben. I want to my penny now. To school, no, I'm a bra, a Jumo, Amajaru. They transfer no quackratician and no family said, Mamma missing Jumo. Maybe you score, but shall be or the better Jumim. See, I want to push a brand to me brush a brantina, or so bit much me or seeing. No, the family near the Cotsnaga. It's in one and you say by and or the to me, Brenna Brass or Banya, my yen and what day. It's in no family Marco Coben, Kumase. No, the quite them, Mamma Becano, no sort age into a banner, Mammy or Banya and Wareno. Until all my Mumiansa and Palm away obey if you dear Kamakama. And also a cranny or the Meconcline. Timuna, I'm saying insane. A cranny 5 years in a mean saying. And I'm away to away a nice Kitchano. We never better the Misha, dear Conanodi, your genital hospital oxygen near the stone I ran. Tenase, Mekachi Mikuni says, yes, and I ran the Conoma fan and Kukumase. Maybe I mentioned fan Conibia, Mam Behusan or Bisiareno. Or said that. It's now on bed 2 weeks, and I ran we are in the air, and I can't so I can take it. And I'm so once I said, I name me a piece card and I and I'm a boy was here with fear meeting on the koi. It's one bear 3 months and 1 month frame it that. The woman I call 4 months, 5 months. Sam, I can't call 1 year. Ubiencio. To be woman and say, private carrier packet. Next, a minimum idea breme. Now Musa Brown say, the name already a day name no say, Ukunes and family. I'm say, Ubi a man worry, my worry mean jar already, and I buy a number of Kumasia. What the minimum to me? Mancasa, no mamma, so 8 to my dear Bolan. Or buy them the 2 no senior but today. A best friend, ya share any more, ma, sa, my chronicle 2 years, 3 years, 4 years, and I must say, Master so eba, or a crown papa, or buy or seeing our in Woguno, or many of my Akoma FM. Wogun is a same, but never my mamma never pounds 1 cashe, no, see any other tell us him, sa, 11 years, Simony, and I'm the 2 hours permanent, and say September, my mamma never paying a free. Our main one sees our 91 carry and fat a giant home, ever permanent crown so. Edru see, and mamma de down say, "Won't keep mammy." He say, "Oh no, be jam will soon make 1 shame crown." The brown and mebre. He say, "Mamma, papa, many domus, almost so we jam." He say, "I'm Misha, mini wolf will be and somebody have a down." Okay, and see, Obra, at the free Kumase a conquering. What do I know so or do I? What's what do you go to you? No, so 1 for month. 1 to me, brand. 1 for month to you, the Munana, because she abandoned. One, who could share Brantian, and answer Obra, or be a car, a Brantian, and me brat Timono. Now, when you game center home, it's whom was soon near than women for power, and if I say me warino. No, this is when each and what the are. I said, what you have. It's also winning a young fan, answer. Well, won't be at the send that will buy ye. May me to me extra 1 million said there be a brefianima a yamefe. Bema no so hene fa na ye ne fe. But I don't see if one can be recorded. So hu nyina ye ne fe. Na je say enkra no anu wo no ono no to enkra ho dada. But I ho no te dada ne ma mani nwa nyina ho no mo. Enti ka no wo ho no wen wo ba bia ne wo fe e che wo ye obetumi ase ne pe. Amrafi. Na umi sa no. But I dey na se that time no me wie Jesus na me fa be mada. Na se ono nko ase me ko ni sa na. O ka se ne je me ho na me bra ka se ma ba akra me nim ba bia nti se o se ne je me ho de a. Ene na so ba ye me good nko a de a ne ono so ne net ban game e bo ne dan ho. Nti onim se na boy ne ti se o be hwe me kama de a na oni asem bia. Nti mu na se me so me fa ba bia dan kan so ase. Na ye virgin. Ba chan kan so ase tena na me se ne nye hwe ne. Se be ba ba sa na me bra so enya mfa me to adwuma mu de a. Ene bia ono so be boa me ti se o so be ware me nko a de a ne ware de ye. Na me sim di na chia na anche na nyinsen ba no se
ɔde bɛto me brain na me bra se nyin samba dia ene so be so ware me so de on kom ma me kokɔben kuma se na me di na chi ne kɔe na ma me se oba nyima yɛn ware no nti o ma me nwie okay ampa me wie no obɛyɛ me ho ade bibia na se second born ni mu na kɔfa problem nyina ba ya kra na yare bɛkye no se o ma me fa ne ma se mitumi na be kɔma se a ma me nsi obiem ampa me so me ntimi nhwɛ ma me ba me de ne ba ye no na o se me de na ba dia ene ma me nsi ampa na me ne ma ba ye sa wo de akra no aba dia kuma se dia ma me ntumi na nsi obiem ne ho bɛtɔ no na me se mpɛsa me ba o se ma ba dia ma me nsi obiem okay na yɛhwɛ enkran no asɛm no tema branchia no ye friend saying Michael Sapon bro Michael bɛka kyɛw sɛ ɔpɛ wo no na wo ho yɛ ne fɛ no na wo fie saying but no me say be 20 years. Now we're 20 years. But now you're baby. Now for baby. Now you're virgin. Which day? Now you're virgin. Was not Miss Ruben pa. And said me started school you know from JHS DV and Akoma FM. Me me dia go ba ma fa be ma. I didn't announce remember. But now say na me hwe me chin me ni ma. Nyɛ se bia na Miss Ru. But na me say ma me ni bi, na papa ni bi ntino. Me wie school no me nyi obi anto me say me bra so be fa ma kwa akra dia. Be say me me ni bi school na me wie na de me to adwon nti no na ma dwe wo so na me ni be ma sem. Okay. Nti wa say ono na because ya no akra ma me ne koda ya me nyame enti ono da ya no ohunu se o ye virgin mbacho ohun e de na ma ne ohunu se o ye virgin mbacho ni de ono ko busa me sa de me fa be ma da na me se mbacho na ba se busia me film no ebi ni ho ntime bra na se obeso o hwe me ntina ama me obefa me ba akra se ntino se wo so ni da from so be hwe me dia me pese ma ko fa be bia nti se obe hwe me dia ne onko ana o se o nti freezer me na ye bibi no opema sem ene me ka se na onhwe me no me bo oye me good pa no you good pa chan ene obeye bibia se oye ewo kuma se be se de tosum ye no na akwa ne hwemu no we ketwa na ya wiem ne kofa problem nyina bai aden wa mana nya ho ade ansa wan ka che obra because no bra na won kran ene obi abehu oso ho ye ne fe opel ya wo ye babunu eni nti se obi ba betu wano a e wo se be ma ne ye wo ho ade ene 14 years no apam wa fampra 13 years onye virgin and 12 years akura mbekwa utumi kofa no a onye virgin 20 years now we keep your virginity nti adan na be ma wanyi oba sayi ho na sa wo bra nyina pintin sa o menua ba ne fa be ma da oye babunu enu nti yenkwa busuafo kwa ye ne ho ade ansa ne ye de wa hye ne sakura sana wonna kwa akoda machano de nini na me ba no wan ka bibi senti no e ba sa ne yin se ba no se opeso ware me no na me ba se onkukuma nti oba na ma me se oba nyime ware no nti o ma me nwa nti so do ba no na wonyim dada enti tama na satama wu na 20 years na branch ya so mfe say acho no be chembe 30 no be chembe 30 okay na woni ni san ye no wu ni say oya branch ya abrabomu no obeboa bachan binin sam no good pa oya bema say obabia benya ne so okunu Akoma FM but sikan mo ne bae no aya we ne ba mu na be kuma se ne nyama sha ase sesan se o ma mi se me da kwa ne be kuma se wa mi nsi obi ampa na me hu se me nema e de o de ama obi na dan for ya ye beba ho e mu na hu se ne ma me nso ne naba me ba e won de beba we repeat on ba ye beba ho step by step abrant bano pose banka samesa wada chefo ba ene e kasa kire wei wose wanya ka kwanhia me na ewu no mpemu abu wo kasa no ato afre ho wonya kwanhia mre bi won titinti won brent moja ntunti wa fa na sam ene ababa bubu e de ato wa wohia ba he ba center se ne wo beka ka no penu kasa na se nimu mesa wo da babia koduru bia no emo abemu mu ema yem hyehyo so beka demo na emu no hye ne suma mesa onya kwa ba center kwan dia ene a chefo ba wode amaba taraso ama no peni dia wasa ye no na atumi ya hyehye atoto akama sade obo ade bo no no wo hunu chemato bia wambiem na fa wodi aboadwuma ospena ko ne ho atochema wonai wo society stroke gonorrhea edam efam yade stomach ulcer be ma waye mrempam meso wukuro ena apese address ma ye wo male and female word ho wo bana wasa gi wo to obu na so den wo kofia menso ne nanto be sori anante menye sei wo be ye ti wasi eju to ne ehwa yade akopin so ho beto wo ye benya baby kama ye do beto machines e wo ultra modern ones ye ne yade sa yade ye wato so gogo ago hospital ne nche wa na benu ba center tema community 16 la shibi ye ben Bowers Club friend 0244 083 482 0244 083 482 and 0272 500 012 yemra second story ne so
yenua baby apiemu e wa ha sei na wonim bema atumi ahweba nyinsan no wagye wahweba wahwe nyinsan ye wo akora no wahwe ne kama ahwa akora no 13 years say 13 good years 3 years ni bema na seme na ahwa akora ni biem apani apa waprim na koma sadie nti wo ahwa akora ni biem na edie ne firi soro ebete bayire homamu na ma bayire ama akese edie nti ena bema wahwa akora 13 years 3 years ni wasema gyan ne hwe de one time ho no eno ne ahintasam suro nipa ne nipa hu ehu obapa memo ha Akoma FM Sarah Pacho bako de nyame adom boko awie yetiewu wasam no manya ka wie die hu die hu eno ne sentem won de mi gyan ho wa na beka wasam me pacho chetie fu nyina pacho wie de boko na me ko school na teacher ni ana o kire made no one me die teacher ni me pacho that time pacho an that time na me fa be mada te me fa be mada mu ono Akoma FM manyam e ma eho asem sole e ma teacher no se nyame anya adon pa busuafo kra ye dey echi ni tum ye enti me wie school no na me ba Akoma se wo teacher ni o kire wade pacho me am teacher ni no o kire wade yan me pacho that time first no kire English no kire brof kasa me pacho eno o kire wo wi wo me pacho wo teacher ni me teacher ni pa na wo fie sense abre me pacho that time na mo 17 years 17 years me pacho ti me wie school ne ba Akoma se na me sa be hia no na me be hia no ohun me no ofre me no se Sarah na me jesu no kwa no ohun ni pakro enti me ben no ohun e no se me yere dada enti ye na wo se ni fie ni me enkohwe ni fie eti me koye na ho no sa so me no ne me dai wo forso wa na wuje ma me pa cho so we die ja yes enti ane so nye so na wo forso wa na je mu ma me pa cho so na wo school mu no a teacher ni enne wo yes ano enye wa na akwachichi bo to de chere me pa cho debi sa na jidi me pa cho debi wo bia enkura no wo school mu ni na wa hunu wo bia sa wo nkura sara me pa cho debi osuma se o me frem na me nkoya ade ma no ti me ya ade ni wie ye no ne me dai wa mu abusu amane me pa cho me bo me busu amane asem no koye case ma aye bebre ma ofiri kromu ho okay Akoma ti me FM ba Akoma se na me be hu no o sa ne me dai me dai o ne me da ba akopɛ no ano no na me firi atonsu kotena TUC enti me wo nipa na me ne kotena ye no na me koye no na wahwe me hu se me mensese mai fi se mbetena ho no me mensese mai to ye no ye se menyem ti ebe ye test na kire se menyem na ye de koto anim de koto anim no no omoje nyinsen ti me ne maame na netena ya akoti se ede wo ye nyame ncha de me wo ye omo beto akwa omo de akwala ne to maame na me ne tie no na omo de akwala ne to no enti a kire me firi maame na obetena atonsu timididi musa ma asem fa ko waju nyina e ho no akwala no onhwe no na da ko me ko se me ko gisika that times na me nya adwuma me ko gisika enti me ko ye no so me sika bi a wode ma me na me so me hwa me de akwala ne ba min aduane min nya sika nto aduane ma akwala sabra na akwala nya mfe sen me pa cho no 2 years ko 3 years okay na me ja akwala ne ho na me bae tim ja akwala no bae na me ja akwala ne ma bae ma no me pa cho na ba bia o mo te ne ya busua fi na ne maame no nyina ne papa mo na me ja akwala no bae ti me bae na me pe adwuma ye ti nyame ncha de me ye adwuma ya me hu se ma ye madwuma me nya sika no na me sa call back ko hwehwe akwala enti emu ho no na term bia no na Christmas bia na akwala ne ba me ho ebe di bia tama wo ko ja akwala ne ma wo na akwala nya 2 years no term bia na akwala no omutumi ma akwala ne ba wo ho pa cho an me ame kokkohwehwe no nti na me ko bia sem ko hwen bronya brand na akwala na ba me nchen na wa ba be di bronya nti akwala no ba adru ayi no ba ho ba yi no se onko bi Akoma FM nti onko bi em no me frɛ wo ba ma de to anim se akwala no se wonye dai o ma ho bi em na o se saade a me mpe school ho man
na me pay school e wo presby e ma no to start school no a wo hwe no ne baba akokora ne toda odi ni sika na ni books e dey e blend odi wunyi be ma ni boni aye wo hwe akora no e ma oro odi sika blend ti be 3 years mu me wo na be ma no e frɛ me phone so o frɛ me phone so a wo se wo kɔ ye kurom na me nua bi abɛka kyerɛ ne sɛ akwala no nti wo yɛ sure sɛ me nua ne ba ne ɛyɛ wo ba wase wan na ka kyerɛ no me nua bi wu nua me pa kyerɛ na ka kyerɛ be ma ne sɛ de yan nti wo yɛ sure sɛ akwala no me nua ne ba ne nti ɛyɛ ne ba ampa wo ba no wo ni be ma ne ba no nti ɛyɛ ono ne ba ampa sa na wo nua bi sa be ma no obisa be ma nti be ma ne ba no obebisa me ɛna nti ɔyɛ na obisa sɛ na wo nua no ɔpa kyerɛ sɛ na me se me de minnim wo nua ba na wo nua be ma ɔba wo na odi na chia na on na du achi me pa kyerɛ me ma me nua ba wo ma me nua ba me pa kyerɛ ɛna me se me de minnim na agya ye twa so efiri hɔ no be ma no ayɛ no ho styles aso ɔnhwa akwala no wo frɛ na ɔmfa ti me dia asɛm na koto ne maame anim several times me kwa ne maame se minya abotre no ne ba ne bɛkasa minya abotre no ne ba ne bɛkasa me ko bia mu papa bia anya dai emma akwala no so tutu anamon kofie no ohu akwala na the way obesi atetia akwala na ye no that time akwala no ko na akwala na ba no friend se wo mlanti akwala ne ko wako ende we papa no hu akwala no si ye na akwala no be ka kire me se onu de fie onu nya dai onko ho biem enti okwa de ne papa no ye enti na fon flare papa no se na ade na akwala no e ba ye wotia no wo se akwala no ne nana na se wo hia no wa be hu na wi obepɛ de be wo fie wo biem na wo ba na se ka abo no a no ye ne dai na mse akwala no me ne tena ye ne me hia bibia ono na ye dai kotumi kodi dwa nyina ye dai e bra me nyame nti bibia anya dai enye no ena eteko dai akwala ne yale na me frɛ no se akwala ne yale a otumi ka kyerɛ me se wo na wo ba yale nti so obɛhwa ma akwala no nhwɛ na agyae na wakate ko no to da me frɛ no sa wonfa ne frɛ no sa wonfa enti emu wono ena me testing message ekoma no esis wa na adwo se won hwa akwala no a ba bia me pa bia me de ne bekọ message ne call ya no reply me ka chem se se me ni adwen papa bi dwina won de wo adwen na ma me nya mo fa na ni bra nya dai e ma me so na nya de me meye na be sesa na adwen wono de nya de me meye me se me de ne bekọ ya radio so a e ba nya court na ye dai odene beko nam de oka sa akire ti oka sa akire me na nse ne nua wu me ko ni sister panyin ewu me ko yi ye ko ye nam de asem no to ni sister ba ko anim na ni sister no kwa se de ni nua ne ye no dwene ho a wonye de onti ase enti ma books ana sese woto nam ka se form 3 se si stage na wo akra no wasan me patcho form 3 wo fi san patcho 16 JHS 3 na SHS patcho JHS 3 nam se dia kwa na wo se books na wo se textbooks ye dey ye to man okay ti ni sister no ye na ye na hometi na ni sister no e ma akula na 100 cd say so fankoto books ni bi na me da na si ti sister ne de number ma akula na so ohia bibi a won ye dey on frɛ no enti e ba ya number no e right ti ade achi na me ka kira akula ne say on kɔ ne se wa ne wo won kɔ je number ne bia obeka na adwe be ne say de o ye ma me no mani anso ti won kɔ je number ne mrɛ me na me nye dey me frɛ ne na si akwala ne koye no okto koye ko hu ne papa beto no no fra akra ne bisa ne se obepɛ de be ofia sa no papa bisa no wa misa ne se me ba akra ne friends en wodi ne to papa me pa che friend abeltasua no papa so de kwam yesua me pa che obepɛ de be ofia no na odi akra na to no wono ani ni din na da akra ne so ni din na da ne so ene so wo beje wu sister no asem na oka kire no asem na die enti se be ma no obi na no aka cho se akra no de wu nua ne ka ye enti misusu se nya me ba ono mo de wo mie na no kan na me hwe de wu a wo si ye na ma adwe yam se de me nua ne kan ye ato ne tirim wabusia o ma no ti ase wabusia penalty ase me pa cho na we free mu be 1 year adan na woni wampanimfo bi nko no mko bisa be ma ne se woni mbone kra waye no wo akra wanu na hwe no am na nya 13 years adan na 3 years idie
asa won sha akora no wo hu na akora no kra se wonimu no wo pepani bi ne na kwa bisa be ma no me pa cho da bi na wo ankasa wo frɛ be ma no wo phone so bisa no me ankasa de ma frɛ no te be me frɛ no yɛ si akwala no won ko school na be yɛ dai na won nya sika nko school na to da na me yɛ adwuma me yɛ madwuma nti na me ncha de me fa afro na me wo yɛ no me yale ti ma frɛ wo kura ka che o se me srɛw me yale nti akwala no sika odi be ko school de me pa wo kyɛw fama no na ka de bia wonye de won ko school na stage na wadu no otena fia enye de emmoa metiase o be ma no wo ye na sade se wo ka sa wonyi ni boni aye no wo ye na sade but 3 years munin en wonye ye na wonye na be ma no so be ka che o se wo sister hu no o se edu osusu se wo bei eye ne dia me pa che wo na wo sister no so wo to me up pinche na ko ka che se di tro obisa wo kru no sa asem me pa cho on de ma misa no ana na misa no na ase menua no one me enkasa enti me mentumi anko nanim anko bisa ada no one penpenifo ne na anko because wo na wo ntumi nkwa asem na waka che be ma no emu odu se wo betre ho because penpenifo se ukonya bo aka che se we yimframa yenyina chinyi so what you say enti no se wo nua tumi abisa be ma no se wo susu sa akra we me sister no na wo no a mini se wo bibi gina so enti se wo ne ka so se wo ne ka so wo se wo penpenifo bi no mako bi sa wo sister no se die enti e no ka sa che be ma no me pa cho on de me yemfonso mentumi anko bisa no hon kwa de me yemfonso se ma anko bisa na minim se ebeduru sa ene wo bisa ayi kru no so se se a wayi nani afi akra no so ntumi hwe ne se de enka ne no hwe no no eno no eye de wo nua ne ka ye no so nti ana me pa cho ono be ma no wo ye too soft bi ono asem we ye ntira so aso wo ye mre me pa cho be ma no ono wo fle na wo che se wo fle no kra on peke ana make us wouldn't baby otie me pa cho minim baby a otie ana wo pempani fo akọ be ma ne na so ana wo sister no oka ye ne se wo gidi ana be ma ne gidi se wo sister na ka ya pa ada na wo sama no e ma na nanom ni efra wo sister no na nanom ani anim wo sister gira ho wo gina ho be ma ne gina ho be ma ne se bia sam yenu no aka ne panifo na nim se me pa che wo ni sister in the ka ye so se ni sister na ka che wo e bia no obi o pani bibia ye e na wo se wonim se wonu sister no so wanta wanti wo pe bibia hye ho enti wo sama ne panifo animu a be ma ne yina no ni sister na yina no ba bia wo hu se wo ne be ma bi da ana wo ne be ma bi tare a wo fa wonti a wo kasa no yina no asem ni se how many years ne me pa cho 3 years e ko 4 years unya bibia mfa ho utu hu anamo me pa cho de 3 years ne no be ma ne skasa no de ama akora no pa cho 3 years sika o de ama akwala ni nyina ye 2.5 250 cedis no abo be ma na busu afo so amane me pa cho on de makone ma me wa ko bona mane several times because si akwala no me nya adwuma e to da kura sika akwala ndi be ko school kula no na me nya bi Akoma FM. Akoma FM. First in the way no si bus school no. Mo si e bus school no to school mu kra no si an school ba no. Enti for assembly yo. Wo sister no hunu sa woni be ma foforo bi twempranda. Me pa cho that time kura mbe hunu kumase na mente sa akulo mo. Wo hia sa woni be ma bi ni manadwo da. Be be mi di ne sa to sisi anadwo. Won ne sa to ko manadwo. Me pa cho. Be ma bi do tare da ho da. Me pa cho da bi. Oh, eni e ka no, eni da ho ni nyina ka ho bi. Na so obi be yi wo ma Juda Yesu ha na yi ni ma ye. Judas ene yi Yesu ma ye. No one na wo, oni ni nam. Ni ye bibia. Ba no obo Yesu wo po na Yesu nim. Enu ti dia wo ne nam ti no se abre bia no. Wo no sister no so nkodi nkomo. Me ba cho. Efa wundu ukunu yi ho. Me ba cho da bi. Shawana e ka sa ye. Na shawana montuo ye. Na se bayifo kura betumi ayewo a age se wo awu fie ni bayifo ka ho wokoton wo ma no no ono na tumi ayewo wo bi fie bayifo ntumi ma ma yewo abra wo busu ani ka ho obi fie bayie entumi ma yewo abra wo busu ani enton wo ma no gise obusu ani ka ho bi
It was show 13 years. Beman any problem. Washano said ye work a yanokra. Was my sister ko Beman beside say, and to which this are pray wo ba. If you na Beman so adrian in tanta. Enti on na and shany biem. Sister, brother, shawana montumu ye. Then you will be a winning in them and you on a door. And you will be a winning in them beyond the pewasam. Sorry, a wakasa no. Susu kasa. Na wo ye wadia. Akoma FM. Ne kwan so na de wo ben wo onu na betwe to akonya. Ama wo to asifo. Ya betwe so ya bebo modia ya freye nsua sa ye nya no kwam yesua. Atonso S line. I want na first wo. Ya freye ni sa ye nya no. Na ye nim say ye nyi nua be ma wono so wo bibi ka. Say ya no kre. Say sister ni nua na ka sa kire no a ye behunu na fe ya koni nua ne ho. One and any was a year in yes. Near Conwalk be some baby who saw bay and a bema for fraud on country. Na said, dear Netta Squire, near who said, Kwame, a shia, ne banya craya. Yan a bow across and papa ne bar, no to us washing. Ayacharistic ventures and no panibiniaka for the ama whenever ye. Zara Mr. Zara G capsules, Zara man capsules, and a Hindi about Mr. One of the Diaba. Mesa wada mausaka sadro webi na nemu sanya die sese gua wade ane egua wade wabaya wo wafa wubosie wudrum sampa we back stand chat ni na wo bi wani mate sekosua woto asampompo ane ntisa gwa so bode wo kon asakuaba na so kwa wade ane apamodi entia asia wanya engine mu nya ayese chaka ho bon wunya Zara Mr. ne G capsules ne bi mansaka bi be man so be man no efa wutumi se sika ko yin ba ye nyina wo bi na so kwa wade oba no ade be to be so yire ene obi twempra wo kura wa chesa wo yire no obi da ayi wo matrimonial bed so na so se de koka sasa wa wunim sampa wa ye mre wo mpam ene mu san ya de age be ma ye free wo sam wa dro ye Zara Mr. ne G capsules obe no na be men no na bibia keka se animu enu ntimi se wada Zara G capsules no wo fam ye no a wo de ato anum ni wo hwe Zara Mr. 3 caps na fe wo bo aguso enu si Zara G no ye fa ensuo nom ye de Zara Mr. na no Zara G capsules no bra wadidi awia no pa ne anwumre ebesiesie no mu san ya de nyina be kogonorrhea syphilis oba wo de bu free wa ma na ho ato na mom Zara man capsules de be ma o mema ye mu kofom pa wo de bu ani mu asese anu waje mu de ato wo be ma no mu aye mremremre waduru no Zara man capsules oba wukru wo sa ha we bia e fa nkodi nkomo na beteretere ane wo to bia no rapo na de Akoma no president wo de komansa gift be ma no mu ani ma be ka si animu na bibia ye kama ana fe hidi e ba Mr. no so de ye nua pani no typhoid malaria fever ene etumi bua ma wo moja no ye kama pressure no manage ni na kama balance no de ma enu tin Zara nrei o kan shi drugstore and chemical herbal pharmacy wo benya bi na Fracaristic Ventures na Zara no papa bi it was 0246 34 83 34 0246 34 83 34 and then 0248 56 93 35 0248 56 9335 na bibia kwa ye enfama na emom no eye for so travel and tour recruitment agency we beto kwan mo obi nyi sika ni mesra wada connection man no o ma doso ene obi anya no yokọ no obu no wo mo ni na wo man ganem wudu sabeguti na fe wakaja wadwo wo bi de 6 beda no 9 odi asokwa beda no chenchera enu nti wakoye adwuma nyesika wo so bese nkrofo amai so broni ama so ozu ko bie nipa so ye person mesa wada enfosika fa ba bia ye kefosu e won ye gi won mu die na ye bema working permit visa Spain UK France Russia Holland Dubai Denmark Italy Belgium Turkey ye do be kwa anye fedi agoro na kefosu travel and tour ni adwuma ko bia brochimemu ene ye ne yakayantayam awensere mu a eja ye ma free working visa free plane ticket free accommodation Make us obiate was Maa Akos ade ye free de papa re ke for so yedi wo ma ho adanse no yesi ye hunu bia nke bedi adanse no odi ekọ na wona wo di wakwantu ehun sam kodan wo no na kire se bibia process na go through wa ye ji ehun die nti ye kan wusika pepepe ye de wa dia ma ye wo kumase e mena high tension bomodi na frɛ ye was 0241 169774 0241 169774 and 0278 902965 0278 902965
65. Pastor Julius Mwakwa baby. Mama, me so. Egria, Obapa Mwakwa. Yeah, no. Kwandam way. Yes, ma. Yeah, what in the birthday? Kwandam na your birthday. Na Enra. Na so Enra ye Jordan in Kwasia dan to shene. And then ye di birthday na ankasa. Enti no waje wotai. Yes. And for bia me hwe Kwandam time. And what in the birthday what time? And the breathing room. And the breathing room. Ozia ne seje no manager China. O China say. Wa China so kon kran. Na wo no tie adwuma mu. Ono tie adwuma mu. Ete no odi na ade amon. Odi na ade ayan man. Ade ade ato so. Wo won ye fesa achim police. I condemn one year and the birthday. Eti na condemn adofo. Show your love. Obi na bo anyo yo say show me your love brother. Show me your love sister. Show me your love. And it say condemn fans and adofo show condemn. Condemn online here say. Yes. Asamboni kwachiri. Na emom ne se BBC ya ka be sha atade aba. Se yes. E kwa condemn. Asamboni kwachiri BBC ya. Ahona wo bejina ho. Security. Ahona ke bi beji agina mu. Menena ne bo bosu atafre. Enti wo kwa onyi we infam tonsu no. Forma no he ya Genesis. Enti actions ni nya adwuma en ka se me do ye di ade Asa omo so o pa bi ewu edu o fo na ale uni jidiara me manta fo ya omo ni makunu fo akwakwen wo me no ba be di Condemn. Me 0242 8360 Condemn na number 0242 8360 show condemn Michael and one no show condemn we love and ya wo abete e ka so me organic me ye cake ama no fa cake sika na man bibia pizza yes kakra bi na efe kakra bi ya di efe kakra bi e bi frɛ yɛn ka asɛm on frɛ ya ka se frɛ yɛn ne birthday send sika no ma kwanda bibi ni wate na ai adwuma ya jeje nkrofo ani ba ka bibi wo kasre wow nti ma de ana ya ro say enye we nko an adwuma no e fom de no je no grand 2 hours na se wa chire no ama fom case ma o kro me ba ba bi aten ene no be na kwa na afi obi de no be de de aba obi de be ka emu suma mo mpanyu suma so se ene number bi me da omase me so ma wo shi me nyina awrade nshira mo nyina ai me da omase pa se ni kageni asida Pastor Julius and na dia mo ba ma final submission ti obi 3 minutes yeah no you better very good because me mo fa 5 minutes then I'm mama me 5 obi kasa 7 me chata mo yellow card ntiaze me mama o did you go with time nemo ya kra is that thing is na condemn de ka last say na we na say na wonu say if I can
odi ababada o ibabada Ghana ena hega be mama crash so Ghana ah to mu ya baba studio hega the next week go baba mama me da sena me makase mama the moment ahụ oba beba betenase ana ba ma betenase de be free opponent na oba jeje emero agro no se wotimi se no wo se odifo wo mama assembly ye wo wiase ye ka wo mo di nkonkonsan wo mo kika manfo se mama nyo nye bibia se obi e ka asema kire bia odibim na wo kura prene se oba kan nya boafo amna support no se na asem na ede enti the moment sa ya flow na wunu baby odo wasem ko pem no kire se e bia na asem no oni baby gina Michael ya friend mama o try so be try adwuma se de enyi adwuma na wutie no nkomodie mama me mpese meka no wase na mum me de na afutu o mema no se nka ono ye kasa na nka be boan kire se ni oni ye nka no ye wieni afre na no ano ye beka so oni ye kana so odifo a de ye beka na ye beka dire ko ye kasa sese me ye ka de sese ye ka na ka asumdua ye den aba mama mesre ya na ye ka ababa ya akwantu otuye mama na nkenya ne boni wa omu se nka ne braso ne kosu adwuma de na so kodu anya nkobasa aware ne koboba ekoba ma owo obi anko he virgin ko amone brasa de opese de to da ya man bi ye no na so wedi ni ti na enye wa abrabum ena na condemn ta ka no se nyese no no opa no ho na bibi na asie ko to no mo ye 20 years or virgin mama na ye kuma e ma ya do se no mo ye 20 years no that's what virgin no ayiba ye no sister you say 8 years na break the virginity 8 years 8 years yes no ya you man I think baba yin kwa ya de ama brefia ya de pa se ko timidi ne ho si was ananso de ebete bayra mama na ne papa adamfo na oje aware na agunu mama sa de na very serious we say sa na wa so for kramu ya so for bu mama o hira wa ware so o ye dan ware ne begu ya so for bu o hira wa ware so wa sa eba pa ebi mo sa record no na eno na bi wana was spiritual implications and tie bia ma na betimi aba set the oil and in that one day won ye won ka se nim ana bi o background ade bia won ye wo tire so ono abegu aware no anase bia wonim na mu ba yesusu ma bia edi ni yasa so odi aware bia gise makoje aware ma obi a ebegu so ese ehwe na I think say man so ne be kasa miki so ne be kasa nti me pese ye ye kasa wi a na afedi o kire bia no na dia ba beto aso mama second case wakonwa boase wata mama so nya yi mfema dia akonwa na wote so no no na se ne wote me so no wayi but atinye be na obetime di obe ho nti I think say se ni nua ne ba be kan bibi na boama teacher ni say headmaster no so atuni ehun dia obe because ono de am kase mema bebre po mbo ne dia mama the least mistake I won so ba ya no wagina so no odi adi ni bone nti ni sister na me kire mu ye no menyi na no na sa ono na kan ya mpa bota ye o de kan ni die nti on kire na afi animu na hona ye ntimi ento so nyame sha papa pastor Julius Teresa Boaten trada hima thank you ena efia Boaten ma Hamburg Akoma nyame oshramo Teresa Boaten ye na na trada hima no wuye ne baba ya ho o US oh ena efia Boaten ma omo fa dwumadie ni agro na mani onko ayi so ye wa ha wase wobe sponsor credit to e wo show yi so da bia every week nyame sha na me be hu ko ye be din ko se ye tie bia nyame sha no ai e do ma se ekua Marco amade ne ye ka bi ne amaka e na ye ka bi ama brefidie no ama asese ne nioma nkakra hono de se wono virgin ne bra befa no okosu adwuma nenso so anka aware de anka saa wahia ne dofo ena ne dofo na anyem abem wanyem awie eti wo ba fie e be kan na ne maame mo se wo wie wawo awie nyame adom wo ye ne ho ade na ho ade ne de ne de ntokwa ahodo oba eya ye ware a ensem bi wo ho na ye di nkomo a mese mo mane nka dem ye nka dem mo mane nka dem maka kire papa maka kire maame maka kire nua se wanti a eni ehunu enye tan wanti a enye abufuo na emomu kotepe
na abufuo abɛhye wakomam obi nso da abusuam ɔka nsa wo maame yɛ baifuo yi ade asɛm na nso ka kyerɛ ne maame wo so ka nsa wo so maame yɛ baifuo ɔkɔkan deɛ kɔfa problem yi nyinaa de abayi awaregya yɛ hini nyinaa nie ɛhaw ne nyinaa no eti wo maame me na me maame no me na ma wo ba afiri me ba bia ba na wo ba no brabe wale ni bia wo se me ye baifuo eti wo betira wale na se wo tena se akwanya me de wo befa so bia me de befa so ama wale na gu ena hwe o se akohia ye no eye se wo gitum efiri se waye de waka ena okoto ye na opa achewo na wo gidi se waase wo de ade we befiri ni yam achewo enche wo da obie na no kura obeka nse wo koye adwuma wo se free container nim free mu koye da ho me baba emefa koye adwuma wo ye da we wura wa no wo sesei enti problem ni nyina ne ho ye ware a ye sre entokwa wa ware yam obie anka se entokwa ni aware yam nanso so eya enka dam me ma ne ma enka dam enya mo nkoa na mo wo maame nom ewo papa nom ewo nuanom na mo de mo nya problem ada bia na mo so so eya wudi pie ko asa bebiem wo ko asa bebiem na ensesa so da ensesa enya no na baba na sesa okwa obeba ni nua ba di yaw ni maame di yaw enti yesre saa nuoma no omunyi mfirim na baboa na ye hu senka Michael ya frew de sese wo ka no ka ba ko mienu miensa kire yen na ye hunu nsa ane obai se de mene wo ka sa kire wo se oba na amuru wo ka sa ma fa onfa akura ne ma no ene otwifo awoso ene ode akura ne ye dai e ba ye enti bia oba na amumie no awode akura ne ba ye no ana me hunu se aha no wanye de wanya de mo bayi so wo bawu wo ne nkwa eye wo ne nkwa ememme bi tintintinti ye wo mo de tintintinti me na me ware wo me na sese wo yeseye me na sese wo yese nka mo bayi nka wa hwere ne nkwa wa fa na ma ha enti yesre Mike de wo bi opeso ka kire ye no on kan kire ye na ye betie ye nyai wo ba sa ejeje musa ye nyai ne samesre mawie ho Marco Manko eno de pa wenu ano no we die yesra teacher die wo pese wo ye no omra meye mayen se ba no nye ne dia kra ye wo bibi ho eye DNA be kire se e ba no nya wo dia because enuafo no ebi wo ha omo tata omo ho asem wo beka ebi kra ne dia wo ye ne dane so obi ahwe ebi ma no eti me sister de ye ya hwani na me ne wo problem a metumi akoni kuru ho akwa ka asem a ebe ye be ma ne ya wo be jai ne hwe eti yesre no woni mumra omye hunu kwan a ye be fa so a ye be solve problem we nyina ama so wie aba ya krachini otu oni mumra enti won to me into mra asesa omra na ye hwe na ye hu ye papa se bia wo so wa hawo amane wo problem yi bi ba bia wo bia no momodi ana fabra kuma mu sam dwumade so ye waskwa Akoma FM ye ne mo no ene di hwe ne mu askwa ye ne mo ene di hwe ne mu entrefie ne mfra ye mepese mekama asem ofonso da be se de tie bia wo de bra office na ye ni nkomo na e bia wo ba na fom kwane anu afre 020 39 33 582 020 39 33 582 wo fa ni e be kire kwai wasem no ya bo baye obi wo no obi awo osenya ne dia obema bi wo yire buru wo fie wo no obi edi mojafra jasa wo de sadi asem ne sitie bi amfa trafie bo wode ana famra ne entra so na nyame enam ye so bejiri se obenya wasem no anumu aye kwandam one birthday man so no why fe birthday man Akoma FM US brother Augustine Tando also we chapa Mrs. Dako rade insra munyina senche ye be ba so nti do ani akwakuja mama ta na Mrs. Boafon so nyame insra wo mama de wo mpa ne se nipa de wo wie ya se hase ya so de shewa dwunim number 1 me ana me bobra de am dwen pa ne se mesusu se nyame nko na mete asase we se so mama 2 school ayekoi papa ya ne kase minimu fie wanya pa cho education ba Ghana han
o to so be bia 48 batch so ne me chere nya wona odi ka ko school Ghana ha ma zo ne me chere sana me dwine no radio adwuma ye condemn nya me na me hyase de baaye me panelist ama ye no me to so be de wo host na ma wo host obi a host so nti ye kase yenka yemfa ye adwuma ye munim de yenkasa minim obi so nim cha Akoma FM na de be mama da so nko ne se meye media ni ye no maye no pepepe me de be bom ho mra ne no de emfa so bi amre me nemu emu nyuma ma me pese me kase papa ye friend Michael sebi sedi nka odi nim de ni nyansa a kire yen se radio adwuma no ususu se professional way ni nya sa ne ye no ama kana mi nim se nka nyansa aboro so se nka professional way wunim kwa ye fa so ayehwe ba professional way winim kwa ye fa so eja wade mama on na mbeta me kire se nka wetime hunu nyansa pa wonko radio schools wetime hunu radio mo mra no nka kwa ye fa so ayehwe ba de ka wunim no so hu nyansa se nka mfie mi nyansa nko ma ba 20 Ghana cedi hu nyansa de wantimi ehunu na mo radio fo adwuma de en de abaya dawro ma wetime esua ho Jesus Christ obi adwuma mu nyansa de watimi ehunu na sebi kote wo ba hwe ba no mu nyansa de hunni nyame na wo yemi o enyame na enyama ko na enye na akua na Pastor Julius wo ye wo ho ai ye kuro ki ba bi ye kuro ase na ye ko mama ye papa bi was o yo ho ne Ghana mo fe no bibisa was o yo ho wonim sa ye na wo ye nyansa bebrebe unya ye nyina echi no de obehuna ne se menkasa afidie so na nka na nye sa na sese nke ka no ye ni anya sa na sese ka no na no pe obia ma ne besika wo no wo de akọ school ba wo awunim se de ye ka no wo ma nko school ne o man na mfie ya nkura aka wo school mo ai ayara wo sabo wo no ye professional no wo ma ne gu ayo eno mu buja mbali so fam ayo yebe wo na ya mo wura production na jambali so mabu na ano yeni mu ye dwuma no samre ye ma wo school mu a wo mu sua ngoma na wo ko school akwa wonim media law no o mebu jambali so obi radio station bisasa o medidi bisasa no pe o medwale bisasa tari o mu ba akwa tari ebe ne de hye o mu ba ye awari mu nsam de dosu yentimi hunu ni nyina nka ebi kura obayi nye ena mu ni mu mpa boy ebi kura o kompa boy aka jo so ebe 40 jana wu jana yeni problem wo na mu yenwe se ekwan bayi nyansa bayi nim de bayi ena wo fa so aye ade no on professional way ami aka se opanyi Michael wadwiri mu do yes wadwiri mu do ma ewie se yeti obi timi didi watem enso na wa wo se bo na baso ni nyina ye kwan ya ofa so a oye wo ma eye bi ya se papa yi wo pre na su ni nyina rem oni abadaye oni ene me kan me wiase atiase me de me wiase metina na ade me di yawo eni akwala ye se na ne ya ade me krenti me kura ne se wi intimidate akwala ana wo tete akwala ana wo makura sugu ne yem mama sakura ma de ne kwa no wani na wo force na wo de bi asore ne mani apepa eno kura mi tumi chese ye na mi hunu se oye nipa ti se wara mana kunya no so enjoy life no akura na was chenjina me se na manada ma chen kwala e wo nkura ni onyamfo do mba ye hwe nkura ni eche ni hwe won ni ba we nkura we benya ba bi ejira da che wo se wo na brabo na mama wo didi a what think I say? What that say? Na na do ni ti desu ma wo dwine se me ma no 11 years wo mu wai no mo didi aduane no mo ko daaye na hwan dem no mo da fan se ebi kura obey wonti wo ko ebi kura wonya kudunku bi e ma sa na dwokro beto mo puma ko da mo ja o ma eja to dem a enkwa be ewi ebe ye say ade no wonya sa ti ma wei ma mo ma emma na munyansa munimuwa ni kafo mo tuegu mu sense kondom so de mama mo se yenhye kondom so amompe mo so amuniska mo de hweba ade na mo yesa mo teti amamfo mama mesre abaye so obekwa aware bia mu a se de na akua kan he onyenyansafo na sa
maame mi kunu ukunu maame fo no eni ukunu nua maano no de mama nyana ne yebeka o aware bi osofu tufo kan wo nkuma ne asew ko boma ukunu maame bayi ususumpa ya asem susam na kobo ususumpa kura wunya moye no na wakobo ntima de asem ba nyina na ha ne gina na nka amamre mu se de wubisa kwasi twato timi se oba ne maku kai mu ene mane ba mane nti ba ma bi o busuani ba ma maami ama o ba ma ofama nkumafo ama ye ne niam na mane ka wonderful nadafo ni wonderful ene ka no wonderful ye ne niam mane amane ka ba beja wa wa date obi entimi follow my say e ma hwe na no se nkwala no wo ana fa ye manu po bre ye mesre ma ye hwe na wia sempanyfo se wo wi fo nsa na wo hwe wo nsa what you say na obi ni mo brempon sase o obi ni mo brempon na sase na me de ma 1 minute me de wie se wo de ma ye nua ba yi e de na me de second one no hwe teacher ni headmaster obi aka kire wo sakwala obi a wetima hwe ba 13 years obi etimi afa ka kire se usu sakwala na ye wo ba de ma hwe me asem we kra na de me kan se yete yi ye nyina no ye wo bonten so fo ye hwe wo mama ye ni mo bon da yes pastor me boa amen se afi be so no pastor e bi wa ye na bonten pa na ye acha wo fie de e just e ka ye bona bonten so fo entu de fa kwala no kra se oyi obi ba oyi obi ba na hwere ma nya da bi esikwa ma ye hwa manfo ma ye hwa manfo ma kwa ye nam otum ko to obi we is canada we no be fro kai we na mama ye tue ke skacha manfo kwa na se bade na ko ba so obi kura se okay nipa ya na se nipa we na siada na wetima reject to ba so obi se nya me ba Amen fever mix Dr. Me Bonsu Amy Scientific Hospital na drop higher wadiaba was malaria na ha wo Amen fever mix wonam ya wonamre Amen fever mix wonum atuntumi ni di Amen fever mix wotumi sampa wa ho den so ate we ye bibi ketwa bia na wote so Amen fever mix wotita power ana wotifa adwai migraine Amen fever mix edro we na so kwa ya sabia mo prescribe na Dr. Fordema ya for Mr. Wanda kwaji binom e wa chemical eba shop bia mo Amy Scientific Hospital se na yakofa fidie ba your friend Emery e diagnose the pedie mu ntinei we yade bia yinta we de akwa asopiti ya ye lab akwa hene ba ye nyina de yesi hu yade koro abonsam yade koro ekowu kwani e fanto so e fidie no be che bia yade ne hye ne yadura ye fama nom me pa cho se wo kwa wo yina kwani ye afre 0277 00 1234 020 24 88 588 Amy Scientific Hospital ye wo kajetia ye ne zoo ene de hwade mu ne mom ye ne new addition market ena twomata chiman ene bofipam kafefe talala beko gonorrhea beko bacteria infection bia da beko oba we de bua eno na me wakoso kuma no sese ne emergency piaje pataku ewo bie enka ho ensuo bi ku nya nika wotrase na atofo eye ne guase ukoficha wote ye mfiti konsisi so wosisi na ye oya ene woni be ma dat nkai woni bi eno nti wutumi mu nhia ntimi nyeje ho eya makrasa okurukoro ya suspect oba wo nya kafefe talala be ma ho nkwamo wo formula spam count wa ye mra papa wompem wodi boss wa mini tumi na be ma dwunso nkuruma ana pokrasa wo be ma no sori gina so atim keja sisi na sa boni trinku ensa gu ku be ma nkuro gu be ma ama be ma wa ye tata wono yire be dakra no a wo pese obeyi be ma ma yire na hunu wo huna tokrom wo ma mfa nkora ho enye wahu enso fita bi free ban no ba wo dwunso a wote yaw no afa wo sese de oka homamu soro me se wo da wunya kafefe talala Daniel ba calling na friend men up in that case what can crime smart bobo say why ba one man ponjo that's mascorongo o usko bi koko say wo pe bi etu a mesro Fred Harriet say here e was 0207 183 819 0243 10 59 04 kafefe talala Xavier Fus we can for Dr. Xavier
aduane ne na adroi ede ama papa enipa di aduane ne adroi wa danse ye bede mese wa do chenye 4 Thomas ye ba wode ane je Savior Foods ne bi kwachama papa o mame unua be ma wo ma obi ani bi yenyi twi nya do amrante ne nketesia besrewa obi atumi di ka fefe capsules ne bi what obi atumi di Savior Foods ne bi mebu samo se anofum mpaka sa tinti mu da enti ko di Savior Foods ne bi na ntumi mu diabetes ulcer o kasa na mene mu awe na ga ntumi na wotumi se ese wonai wonsa no wano no eya ne sheki stroke na se wo pese wo kwachi sa yade we bidia ene aduro ene aduane ba ko pe eno ane Savior Foods mansa enka bi Dr. Savior special food bamodi ane Fredok 0577 201 495 055 57 89 698 Savior Foods papa de bien Daniel Bay Trading Center Danny Herbal and Trading Center yen ene de Daniel ba Mr. Weyaba na woni mesadro we di he wa man for reason is so tinka table so malaria fever was away typhoid away jaundice bako wona mbre ne wona ya away mausa ka Daniel ba Mr. ne bi na Danny ton heba Mr. na wonu mu ato na wontimi ne dia tibigu neti biwe eno ano no obenya anom me se wada oba ko fichire na so wote ya mfichi konsisi so wo moja so wote ya na woni so brewu wo ya Danny ton heba Mr. ne bi na Danny natural herbal capsules bema wo win mi se wa ye mra se kontrol na dia kaja me se wada wodi ya no ko sini ani mu atumi zampane me kwaye eni me kwaye wa wonim Danny natural herbal capsules bema onkwa wadro manum bi Danny herbal ointment so me ye fa ntwitwu mu amoye adwuma utumiri kasaka ensuo na wo beba no wo je ho anye wo de Danny herbal ointment ne ye de twitwu kama Danny prostate oil capsules so de ene wo dwo so ntenten prostate ade no ne nyina ba free ho opefo mad bo friend fo ni mu fie nkuru a wotumi enum bi Danny herbal trading center ye wo Ashton bom ye ne Danny farmer ne bo fi pam fresh 027 33 92 877 027 33 92 877 fine mo je make am for the ama wawie grow fine you grow fine we dan adwa to me na won sa wona yetititi wo ba wo kofi kire wo hunu ne maso anapo kra se wonu mu ato aduane na si we do so wo me won tasue na komede no wo nya grow fine about tonic en na ne srade wo moja ne mo wo ntini mo ma moja edi afisani ye pa enu nti ma won sanka grow fine no grow fine e moja dro papa ye de koko aye digital back eneke wo mo ne de grow fine about tonic ba ye nunu bi na nyini fine Misty Herbal kwalena ko Ashton from Smart Herbal was Fred Mensa ba pedanga ba Pure Leaf chemical ba shop mo won say ya kan nam na pa grow fine your den do gina ne tobi Fred 0244 59 65 32 0244 59 32 East Chadaba Center and the best man capsules BEST best man capsules a purely herbal capsules Bema wusisi how amamaya shem wa sunu say adwuma ye de sese na ebo enu ntima sanka best man capsules ne be Bema wa wonim se wa ye mre e won pem wa koshi oba ne hu afasa dokono so nchinam na so de ko so Bema na oda we ya ne hwenu mututuo low sperm count ti wuntumi enwo wodwe so a chance aba eyi cancer eba prostate cancer every ho eba eyi cancer free Bema mo na eyi cancer every ko se untohwe no eno so efrim gonorrhea ne syphilis ne nyina no wo bia best man capsules edra say emema enfani agro na di won ma kagina mo no wo ye Bema nye chinye ko best man capsules Daniel ba have me Colenac Misty Fred Mens Apidan Chris Herbal Kianji wo benya bi obo as smart herbal Santoma Ponsewa herbal Cape Coast Boachansa herbal Techima Becky Frank Ohusameya and son tell Christ Christ the answer herbal East Chadaba Center with the best man capsules Edia Bani was Suhum Hansa Street Frayan 0208 28 80 99 0244 96 60 43 Jala travel consult Jala it was I believe I can fly across some yadobe fly yen na yakase yadobe fly enye chinyi wo de brand be so ye hwe UK US Turkey
Dubai ya de woko kosua de wo Canada USA Europe and also Ukraine Schengen visa any dia ma no yesi somoje enu ti Brazil travel consult Jai travel consult akwantu ehun sam de ye mane ye merese koko Dubai tour no ye fiti ase October 1st October ni fiti ase July 2022 webe ena chese de beba wie ye celebrities ene ye ni won mo kwhwe abomo Dubai tour me say papa ba one for desert safari free Dubai mra Adi asem wo kroma enu ti Dubai tour ye do ba ko bi Jai travel consult say atonse stress high tension e won 0249 0249 19 86 15 0249 19 86 15 Jai travel consult brand new for to cry enyi ye chinyekura Global School of Aviation ye yaso ba ne be mena be se metro report onye ne na fa ne bra Global School of Aviation na winim ye achechirefo no mo no be che metro report wo mo ye research papa nya kwadwiro wo mo da wonum no wo two mining santi achechirefo no bibisa hospitality management tourism and culture air ticketing and reservation passenger handling and customer service maritime management media communication so achechire ni bisu wonim kire kire wonum afeni ebe wono 95 ba ne bra 6 months no ja gentiti awie senior high school trans resource was a diploma HND one as a level degree and in yakari nyina de fabra benyam kwan Global School of Aviation wo kuma se kantin krono wia ICM certificate UK and Yadema wo from 0243 28 47 29 0244 05 24 Yencha ya wa bania ba phone in ya be kwani ya ni ya frefo di nkomo segment no ayona pharmacy and afa hoka ya ba sisi abrantie we na mehia no hey enne de besi she wo say nya ho no oba foforo kra ne mame no mo reaction to say first day now de me ko fie mame na menim antia mame ne mame no beto ka che mame no menim say oba wo hie ni no pese okoware no na ne mame ne ka say wo scar be ne ho ade sana mame ne kan no se an mu no asa mame no anche da ne ma anye fine pass obi say ne ba ne so wo scar be me ho ade sana ma o mame bi sa no e wo wo o wo scar wo de be yo ho ade ba chan hey ayere na mame hwadonte no odidi fie se bia otimi sorry o me mame ya no aduane me kwa akodi me kodi bia ba chan na say family house no mote enne nyina ho no so enti wona no ade ote odo kwata family house no yis kama o se wo no aduane na se aduane a na wofu obedie no enu bi ne yetwa ema wo so die meto ode me obeye me ho ade ndie me kwa no rent down baby na one room ene cruise veranda nete nti mu na o se opese o free ho ne se nkwana emiye nti okọ han chembe ho nti mu na yete a start akwana yare me buy kuma se no na ode me ne mama obi buy nti mu na o men sini che biem be 11 years ni brand ne papa ti ase ne papa wa ruchi na the problem nyina say ne papa danfo ene be ja ware no ase problem nyina efi papa no papa de he do one train na papa danfo do one train danfo no be ja ware no ona problem nyina e gina no so ka di nti na problem ni gina no so be enti papa problem de gina no so ne say enka wo obeja ware no wona obeja ware no ma so wona obeja ware no nti problem bi aba na wo senka no hwe na solve problem na papa no so be kwa akra no be de koto danim ena metietie mu anso papa na say ade a wo ye oja ware na asai ai kwa akra ko hu be me nipa be me nsa wajo ware egu nti na me so me ye na me de ma so tietie na busa nipa ne say sa papa we unim no say ai na me so won so obeja ma ware sa okuma si u na ma ware so egu papa na ntima kan hwe be pem ne enko ne hwe kra ye dia ma no say sa ene sa na ode ayemi nti na se me tietie ma e ade a papa ne na ma wo ye oja ware na egu oje wade na egu akra no be ma na me ne tsesia na won hwe nkrenkre papa ekra ka me ni di nkomo na me ni nkomo di de ma na me say won nsa papa na obeja ware fa na ofa won so ofa ja ware on kra be me nsa me na egu na osia ya mpo na me ko asora ma so fo be bia ka kire me why na neka nkra na papa na ka kire me be ma no ai no osia ne se ne mi ntwa ntro na osia ya mpa na papa no kwa na sa na matete on kra say oja ware na egu na me say ni ti woni we nyina na nti no wetima tonse ne se nya mimpo na ena me bank na mbete se waja ware me nsa ma me de ka wonnan amena egu a enka woni we nyina na de asie me ena still na woda sidi papa nechi ena on de otwa so ase we ni omo a omo suro omo busia no de bia onya problem age se na busia fo no omo kama no we sankrofo ni binti still na woda so no papa na me hu se emwa me no hu se papa na ode ne ho akowura ni mu no
papa no emwa no but ono wahu enso ontimi ntwe ne ho mfiri mu as still na oda so peme nenso nam papa no minim de oda ye na nebusia ba chan oda so peme but nam enkra no papa no nsa nsem ye oye nti no minim de opeso ebi papa na damfo no se ne papa damfo no nti o ontimi ntwe ne ho mfiri papa no se ebi obetwe ne firi nsa nye ne ye ne papa owo no but still na opese de papa no kan woti but ono ahu de ewom but ontimi ntwe ne ho mfiri papa no ha because no am papa kwa wu September mu aye o maye video bi record bi o send ma me bra no o me phone so sisi papa no kasa yi mo no opese like boy no twe ne ho mfiri me ho so still na boy no entimi ntwe ne ho mfiri papa no oje awade no wono opese boy no be ma no na wo bienu no wo twe ne ho mfiri ho be ma no eda so permit no example ma me papa wu no for car buy record no ka che boy no say o ba be pede wo me ma me papa yi ase na be ma you friends awari egu awi a omo ntimenya asepepa bia nka nkyerɛw na ofuka ko de onya akora o eti so obekwa wo de ko mini hweme ka kyerɛw eti was ama na nkwase awari na obeware ye na oda so di achi na nka ne bra na mehwese ne bra na nam ne so ma mebechi no ama nkwase wan nyane ama no enti me nkwase awari ha me nkwase awari me ba ya e bedi wa akra no ai wo senka me bra penya nsasem bi ka kyerɛ busua no na nka wo hwese me bra beti menya nsasem bi aka se enka bi ayiye da no kra no ko me pepanyi bi ni atrase aka no me bra nya asem bi anka na so foka ba yi na se bibi kwoto no ndi wo mfa ho enti wo ndi obetie na nkono no kwa nko nti asam sa no ka kire sa recording no de send me bra de nam so me hu no no so de send me na me bra class nko papa number ka nya so ma kire no hu ni say aware sem na isi anso ma me papa na da form nti ayi ni kwa yenwie na de na obeka aware sem nti sa na papa na kan ko papa na number na me ka kire me bra say won twa kire na me amatena ho ache na me fa ne say ma me papa hu ni say aware sem nti na me twa kire say won hia nti ma yedi nsa me hwese o ma beka bibi but 11 years no man kan ho hwe na se ma me no papa say wu na so mo de sa record we send me dia na be bia wo se mra ne se bia me don beko oba bunu a wanfa be mada na wakonya be ma ono ewuwu wie ye wagina so aye ho ade awade no enya sayansa na eguo that aware no kra de me worry no kra me say panyin no kra na ring kra yirai wo ring yirai me ring yirai nkwa obi fa so kire nam say oye me ho ade no na oye me ho ade Saturday ti me say ade Sunday me boa mo Monday me de nyama ba fa nti me ma me even say papa ofa se ne ma me papa nua ba owu ja ne ma nyanka nkora ba miensa nti me ro ring ne to say me sinema me sinema ni wie no me ba fa ring na ira e bu san nkora na e ro to ba me sinema me ma me fie me ma me dana me ne dem no ye ni mu vanda na wani mu me sinema wie e ring na to akonya so me ko hwe nsu agua ba me ba ring na ira me pairing ne sa ma ne bo ses me hu me twen man kwa ne pon school ase ho na fa ring was me busan kwa no me say o mo de akọ school na mbusa se school won de ma hwan a wo se de ma akora wi me ko fi ma we se de ma akora wi na me twa eche se ring na kasa ne sa ware ne agedada wo awade ne ya agedada wo ring ya tumi ya yira mankura so mu de ko school but wo mu na akora ring ko de me ko we ho se we ho me ko se we na me de me twa eche ne sa ware na kasa na ya agedada na sa bra na ring no ayira ye no fi bra na otimo na me ti fi okokoben ho no say e me ho ade no pato debi ye be me ho ade okokoben ho no e fi na me ma me ti me be me ho ade okokoben no se be ho Saturday Sunday no me bo no Monday me akọ eta ka wan ye je okokoben ho kra okokoben ansa na me kon na ye gua wa de okokoben pato ansa na me ansa na wo ko eti ring na de me ho ade no kwa de ma fa nko aware na se enne ne ye wo ho ade no a ade chi ye Sunday na yirai enne ring na yirai pato what a wow internet aware na wey Akoma mu nsama yi ntasamba na ye dia chemo no me nante hu ye pa bo mo dia na shema ye ne se aware no nyese bia na me mpe me nante hu kompai bo pa ba bia me ko bia na e ka chem se aware ne de ya jedada obi a waye wedding ne ade chi na ring no ayira Sunday na eti wo kra wo dia wo ring ya wo wedding ring so na wa so ma me ne de na wo twekre no Sunday Saturday Sunday na yira ni mienu nyina enkwari tumi fa ni mienu nyina ko school ama ring no atimi akoyira ni busa o mo so mo fa koy na mo fa koy no so mo de ma obi akora na mo kire so me kono o sim de ma oyi ne se mo de me kokko saa na me cheche se ring na yira intine se awen ya jekra ansa na me ko me fo ka konkra ye wade no wo kokko ben ansa na me konkra da wo kura mu se ring wai me to me obusa me na me se ring be cheche me kire no ne se ono kwai no 3 no se na ringa ya be ho ade Saturday na Sunday ti mayira me se maye bia nye nti me kwa so kwa de ko to ni so fo nim o se mi nchechi na aware ne de me ntintim ye pa de enye ye piem enti enya san awade ade chi ya yetumi age ringa egu no ya no ni yegu no huhu na wona mu de mai enti wona mu awade gu na bada ben
Be infiem sa na pese. Be infiem sa echi ni egu ni bai. Fine girl at so. Wa what ye nya infiem sa. Miensa pese infiem sa kwendu. Mo say na we no panyin no shemechi. Be pese be 4 months. 4 months na me ba Kumase. Ti me ba Kumase na me ma me fa say me kunu no. Akoma FM. Eba honom say ombegu awa nti wona ne papa ne ba nipa miensa. Me ba. Tema mu call back no ko ka chen say be me. Ring no ade chi ya no hira basa etopia fajan. Say ye hunu. Sa how ni bi our one found said ya how no esi ati a kire wo so papa enko no maduro mu bra akoma mu nsam ye wo akoma FM askwa ye ne mo ene di enhwe ne mu askwa ye ne mo ena edi enhwe ne mu no eno nti bomode ya ne bra na emom wo ba na yira kwane a wa fre 0203933582 0203933582 ayina pharmacy ya di impressor capsules no oyo na ba eyino mpemu adwumentu sisina yo waposo ukotodwe ena ho no ebia wonya ka kwanhia bi wampem wasema nkenei wotu atumi sampa kasem yo yapa wonom impressor capsules no a na fe oyo no ba bia pain wo no wode egu na fe wode atwia ma oyo na no nom nipadua no emu eni gina be so ho ato midi impressor capsules ne oyo no ho adanse papa kotobi fra ayona pharmacy e was 0243 123 224 0243 123 224 and that's 0553 134185 0553 134185 ubenya impressor capsule and then oil ni bi numbers no ni 03224 980 35 03224 980 36 03224 980 37 and 0243 114497 oba twawasem ni tia no ofoforo nyamumra bi hello we didn't baby afrefre madam we didn't baby afrefre good afternoon me pacho yenko me pacho mini akuma kuna problem takana pesa me pacho fano mano emra why adwuma meda say we didn't baby afrefre hello Maa Akos anti amankwa ni tisi one for making yo nyame sha papa anti amankwa yankwa na dey ka no dey na no se be ma no ese we di dem ti anka ese wo ba ewu ni di nti one man ti min for so no and anko be pass be nkwala me ma ya be mo pa wa mo mi ni na dey mo dey nka ma wo mo wai nyame sha papa anti amankwa we di ni ba bia fefe hello good afternoon we didn't tell him the social polidia. Yo, Bama, na yankwe. No some program in Namira, Papa. There were near Ma Akos. I wanted to go where you and I wanted you to soon one day, Mammy. Namisa won the Papa Bujima or Mangana. La, we shall about one of them no cana. There's a Wale no coil, your good that was soon. I didn't see only to come on to him. Lamani near Chile because of Kokura, I wanted in that. You're good at that. If you're and it's papa. Lam Pia or Manifesto of the Bois or Bano, you have one or some Colano. It's an answer me a Yabapa. Yamisramo. Yamisha, so Pamira, we didn't baby a free. Hello? 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 We didn't baby a free. Okay, yankwe. Good afternoon. The patrol room radio na TV Saturday na tie me why? No. Africa sir. Hello, good afternoon. Hello. Hello. We didn't baby a free. Hello. Udini baby a free. Good afternoon. Udini baby a free yanko. Okay, Casamates. Yes, Mr. Onina to one pie and country and so man. And
on function crown on fanning to be manus and a toddler to be manus. Then man of best crown that piano or the name of a bonny. Nyame ensha papa matters Roger. Hello, we didn't baby a free. I'm patcho friend me kasa free if in crime. Yo, Bemen, I am quay. Mpacho asem na mpese me de manu tumu kakra. Yet you. Kachre ama abrefini se agina kasa no. Na mami asem na mpese me kachre woni se asem we ni Akoma FM. Hello. Maa Akos. Yeah, we didn't baby a free. You calling me man? Yeah, me as young boy. Most of the Americans say no be Canadian. And Canadian. I see it. That man. I want to make one man before you let you be the piano. Maa Akos, or play that. If you are no one another man in your corner. No banana function. Now I let my no uchi time. It's my game. Yami and sharp papa sikwane. Hello, we didn't baby a free. Hello. Yeah, we didn't baby a free. I don't know if okay, young quay. Maybe I tell you it's here. Akoma FM. Hello. Ensha oba. Ensha nkwala. Omo fo omo di keke. Ma kwe se saa de ne de yem bra pa wa Ghana se se be me bia wo hwe ne ba. One sure be se fo kwan no ye no be for because Ghana member ni sisi ye dodo. Wo mu sisi ye dodo. Nyame ensha papa no adwenche. We didn't baby a free. No, no. Yeah, you are back say. Nyame adom young boy. Bema atati baba atati ali ati bibi na di na mama chani na basi ko no ya di papa basi ko la program ya uti o benfa na ma kata na me ka kire ni ya ba no den ba no so ani teacher ni ene ni no we actually na ka so ni ni ya ni yefiri ni se bia ni ya no Akoma FM. Ewo ni ya no jino he da ka ta nti ewo ekwaya ni ya no anama wa ni teacher ni no ja ni ma sa ni teacher ni kinti na ma ni ka ta kire no e wo shemi ma me ko ni bi le Nyame ensha pa. Hello, we didn't baby a free. Hello. 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 We didn't baby a free. Patrick Kasefi Accra. Hello. Yet your casa. Good afternoon. Me pacho yet your casa. Me pacho mamma oya bed no. Hello. Hello. Mami yet you wo. Pacho mamma na oba ya no. Na oya bed no. Mo mo wadi ana mo ndi we ni mano. On shan kwala ne keke e mano. Yo mate nyame ensha. Akoma FM. Hello. Ya we didn't baby a free. Ndajo wo ti se mami nyame adom. Ndajo mi da wa se ta adi ba ko ha mi se e be se be ma na se be o ba na wo bi ni na on hwe ni ma no wo onyakuko ata so pe eno do ono be man be do odobi na do to si ni so no ba no so no onyakuko do no nya botore e kwam bia so no onyakuko do do kwam bia do e ma no ma no yo bata on fa asore on fa nyakuko osu ya mi don ko so do nyakuko be le na tim obenya obi wa so ma e na waru no that to si ni kan no akuma FM ni we FM ni la no enyo ya besha ni ya omo besiesie ne kama ya da sese watwe engine so within baby afrefre. Hello. Within baby afrefre. Akoma FM. Okay, young boy. Marco, you me say if you took us taking some devema in ya no ma. It's a be mama me die or ye before. Ba Obama me die on ye before. That ni ya dia e wo ma so pa nti mesre se wo se ma fi ngi e no na akofa awalbu ya bawo be mama me die before but Obama me die on ye before
edamasi nyame ensha menua be ma no adwenkyerɛ me so ebia na wo hwɛ ye won kran obey obetena ha ama brafi na asam no ebia wonimu ya wo so pesa wo ma ye bibia wo be friend 020 39 33 582 yenua be ma bi frɛ but bibi sa no yen kan sa wo be frɛ na ne adi ho nkomo sade wono kan sese no enti wo wan kan wo hwe sese ba woni mo me pa cho frɛ ne yeni nkomo was 020 39 33 582 yada se Pastor Julius yeko me ba Johnson and Pastor Becca said do friend na yi ni film no on say aware asem ye so woni bibia nka wo beka but e bia na akoye ne boni so aware obi kura ni bi kura na ache na ayeyi enti on phrase sie of line no na ye ndi nkomo na afeedie wo mu ahia se de ba ya ne ba eno ni ade aba so bia ware se bia na beka na nkobo oba no ya na nkobo be ma no ya it's fresh line so bia ni woni nkomo kakransa Pastor yeah for minute me last say ni say me de mesre both a man no ne mema ni na say mama say aware no say ye kona anye ya jenim say nyini nyina na be yi akosi awie ne mu ye kona anye ya enkola na ye japade nya me de o ma be che ne de ye make sure say de o be gina yiye na daache anye ye nso asem isan say eno me nso di akire na entumi emwai me chia ma Lydia e bantama o ton popet ho Akoma FM ti odno kwara so nya me show Marco kakra me ka na say we shia obi ana woni obi adada na ne ho akere ne kora na wo beyi pesoa e de ama no kan ne saa na enye oba a woni na wo se wafo mo kora ana waye bibia ya kora se de ya kai mpedifo se mini waye bi da kai wutirim eti mesre no e ma ne mfa nche ne tirim na o meye de se wo ye ne nyankopon be hira no e na me ka che second story ye nua ba no se woni nua wa asem a yenko ni kunu honko ka de ye penye de enkyere no ye nhwe ya no yiye ma mesre Ghana mampanyi ene ne mpanyimfo no mo ye adwuma ma se o mampanyi bi yi ne husi wo se sa policy we ya make wo de be ye adwuma election kranko nye kanto be we ne simple ma what ase wo hia ne a wo kire ne bre ne nyina agina mare ma Akoma FM ama ma ne bre enti o emra ne ho minim se do sufo ho mama ne so mampanyi o parliament nya mre ne yie na emu mia se wo nipa bi obewu be bia wanhwe no no emra sei e na wo because ma se nya radio fo pa na ebo a enkanya sam keto wo enti mesra mampanyi se otimi nya sa mra wei na oberima bia wo de woju mo chisanya wo ba de ne wo yenkoye this ebase ye wo ba de a hwe no se di abrochire tie no abrochire mama won hwe oba obi anya wo hwe bo so me so awakatua ne beba na aba ne de na firi we simple kra simple yenye ne sa diga na mampanyi ntimi nya mra we maye na emai ho nto won why na so dwe ntimi mra kakra Pizarro Nikita etie woti mama nchia no pa Erade nchira no Pizarro Nikita Pizarro Nikita bet no kwasem Erade nchira amen kwanda mo ba na fatu ye bu fa o de ni tu isme Akoma FM mumbo me na munye mi show mo ye condemn show na kwa my ye condemn show 0242 83 60 29 0242 83 60 29 and show Michael Entry show condemn your love the birthday no wedi and show him your love na oba kwam ajemo pambo ne boy opambo show me your love oh brother show me your love oh show me sister show me your love oh and say show me your love oh enye mewo na me dan na be show me love me tia say me do me birthday you na just show love show condemn your love so cake ni ma no bibia enye kama me kaya ka me jebreu oh you want to catch dog say condemn birthday Akoma FM one action okay inti ene ya kwa Bible center banka se enkase ba no obeto enyagro ha kasa wote na bebu mu so enyagro enti yankrai yo enanso